Yeah, no, you won't say, and if you, some of them, I'm about you going in the and the need now, I find you with what that's there. So much dinner and a cat from myself. So, one of my ya, this is a moment I'm out of you, Momo, how they can be out, because I know, and I'm another one. Come on for Muki, I said, we are Ghana for. Never be a real set to Panko D. Not playing yet, and can answer Munibi. Mudi, I can't young one. It's a kitty in a young one. I don't. I'm quick when you're not home. The 100. I send me. Media some jena mabo, media some jena mabo.
Transform Kenya Roba. Mabo nyami bafwe mabo. Media sumjena mabo. Mabo. Media sumjena mabo. Mabo. Mabo bafwe mabo. Mabo nyami bafwe mabo. Media sumjena mabo. Mabo. Media sumjena mabo. Mabo. Samimo bafwe Samimo. Samimo bafu gebre samimo. Eya mami miye. Mami ya sino bafu na ya samimo. Fami ko yu sono bafwe samimo. Samimo bafwe samimo. Yeah, no. Yeah, who say? NDQ. That was when I'm about the woman and the nigga. I find you with what I said. So, in a cat of myself. The one of my yard. This is the moment I'm out of the room. About how they can be out. What about the Onyami kanye ho na ya mire o Ebeka sempa ye dia chira mai Oh yeah mama yengra Anopa no so abo community aduasa mienu 732 Mema etiefo ni na chimo makwaba edumi menda no pese dia se waranyi You know dada Eya semi dika ebre na aduru no Ensama ne kede ahayeka sansi adwuma no ye gana mrama e kwanse enye eno a ne ye no Ade be ha nipa pempem ade be ha nipa dodo e wo se adia no tum na nipa ye na sade no otun wana mo Okaye ho ejunyami okaye ho enu ti ba bia be ko bia nyame kaye ho uba pani na mkwaye mu ne pensama ni edi nsema chi a ubanyinso bia ni achi Esbonsi nyakupo kutaposi ba no didi achi obi antumi ntake odi yechi na junyami odi yechi ejunyami okaye ho ejunyami okaye ho odi yechi ejunyami odi yechi Engoma Anope matena se ensema esisi ade ba edoso na otwi munsu ya chimpa We always see before we say ye hu ansa na yaka enti de abeka bia de umfoni any videos echiro Anope nkoma ya boabo no de ba besom mo ni na be hu mfoni kama Kidi gadochi adi biara ba ya musio ba ya sano meja pego mayenda Minyami aba Branosin and a bonny mama is spiking Edmico Facebook Live and a YouTube. Meetnam Amodian can't call me a boa. And no cobobo into a bread. Make me dean adequate cook and nin could see boodum.
asori be na tade di dwuma pa enwum we praise before me so mo bo bia sada Pentecost there be Methodist there be na no asori be be Trump so mu asori bo mi kro ye fen betra Gidia wanya so mu ye Mundidi ya yenko Gidia wanya dan so masa di ntwa ho nko a Gidia wanya so ejansu wom kama so mu ye obun sam ho di o Gidia wanya so mu ye Gidia wanya so mu ye Gidia wanya so mu ye na obun sam ho di o Gidia wanya so mu ye Gidia wanya so mu ye Gidia wanya so mu ye na obun sam ho di o Gidia wanya so mu ye because I can't be now and abananka sample yanto me see 2024 battle e be se koku egu apaso na ye nu ye hwitim e be ye de se ene akanse ni hyase e wo ofan constituencies me che NPP amanyoko no intakwatia ko he ho no nyasem ketwa how they say bru Mensini ba kwa yetu gold babro diamond babro infio ha enfu kuma ekwan ekwa district assembly kwa mfuturu eni sema akwa enche mefiri mi nkoma twetwe ase ene meni aspiring assembly member opeso behwe adehye wo ama krom yaba Charles krom odo krom ade krom Engroni doso Congo na aka ho bi Ora prosper ebedin sa so 1-on-1 why crowd mpo odini time so pa the time conscious here ade ba ko a ende Maakye ebetie de dana dwu jode ba de obetumi aye eno se wi ebe Maakye Internemo amwa achim amakrom efiti ayi achim asene eko amakrom wa akofa so a wa bon say yes ekwanfun wo baby na kwanfun so ye uma hodro there are types of bad roads one of the baddest road achim amakrom kwan ekwan akafa so efua na ye tia ti se obiamoto mu hwi na asan ya chaka awreho eho no mo pe na nipa yade a ye two gate ne de nipa na to so nti obebe na nipa ho gate so ne de ne ba ochie na ma ye ho apaso awreho papa wo mo bre wo potemu no mo pa ama krom yaba chasu krom kuku sangofo na fabu mo na de mo kom no enge wo na ukuma nke bia wonte ase wamsina me aduane dio enkron kitwa bi san wam na so yen enkran kese na sene e wa aduane mu bia mu nanso yembu oman we pani oman ya ase akuafo yen hye farmers day aduane akosa sanema bi dia hye shom say this is your farmers gift okay uko bi man so akuayo kra akona keke akuayo be ye 30 years ago Ghana ekon obi fa sudue koko ekon obi fa sudue nkruma ekon obi fa sudue bro ekon obi fa subua ebu ebro ekon obi fa sunu abe ekon obi fa suti koko be ye 30 years ago sa kwan na nei ye fa so sakraye bia mem enso ko bi man so asade de technology abakuayo ma akuayo ayede odo ayede afide na edo ugbo ayede afide na ebu o tie ayede afide na ete udi ayede afide na dua enti unipa na omre ena afinso yefo na tumye ne kese ye tene omamu 30 good years ene akire koko asupport Ghana over 30 years koko agwafo ma sitem disen ore kwanfo a egu mpatam yanum sani na dodo na koko agwafo akwan akwanya enyanti kwani bra ne so ye enkruma na eba
oya na se nyadoa na eba obra na ntos na eba obra na koko eba na oton fofofo adenche kwan ni nyentontumi fa mba market emeton standard price emekrom nneema so bo nkofo owo de papa ya pa ma ya kra ya celebrate farmers day 39 good years na ukeni ni be ya adwuma afi na akoma ne fridge na akoma ne TV we de that no grade last year amakrom ohina obon ho modern pa ye man bicycle na bicycle transfer wa mi game bu odi echi odi enu de ma bicycle enu de ma fridge TV ni de ke kan ejo nyami e wose ya ti asese akuafo ye nipa bi a wo som bote se wo maye mo kire adwuma akuafo because they are feeding us and as ye to nanan mo nse dun so a mo chefo no wo na equipe body no se de bia nim guase nka busua nipa no behu no fresh kama no akwakoye no amamre ne amane akwaso akosie no enti sankrofo mienu wei wo mo ye in and out for we ye ndi omo agro ti nanan mo chefo so be ko strike a chopper ye pamcho mo nko mo de asembesi bro nye de eno mo jai saa so na wo se akuafo ye bu wo mo papa cause eya bu okra eti aboabo anye hu akuafo bi a mame mpenifo mo so nuema na okutapoma na odinante obre because sanka kwampo ekona fomu ya nka anya obetumi afaka ana obetumi afomoto eba kosi ne simple ba ne busua ne bi krampo moto anaka opeso kosi no fomu a kwanye nyente onko dendwen akuafo ho ene mpenifo tete atena ya wodro na krono corruption and on Farmers Day, and today something small about farmers. If you are forcing papa, or to passing your scam, make any people no original kind of phobia. And for homecoming. Hey, when you okay, Idia wanya so muye I want some more dio and I make cinema so across the district. Achim more from last year 2022 your production mu and your cost porto say wo mu si ayarsabia na ayarsabia no akanwuram esansana contractor every site yani hu sazami ya di agire papa di hu komo papa since last year July mu na me dom ayarsabia no me de ne bobre kire wa obebon nsam ayefe papa anope yebedi hu komo afisu ekwan afiti Asanteman Junction e de ko achimo from kronumu ufaso a obebon nsa no to so pemfo a awaka no ekwan nye enu nti ade hye won achimo from wo no dem kai say ye kwan mu majuju so kakrama yen no mu yo e na agi nsem e de na asie ye ne mpenfo be kasa fa ho ye ne ade hye bi nso wo achimo from be kasa afi mo from for na won si be 20 years ago ena omko discover edua bi a eya abe na abe na akonkwante so wo enwanwa enu nti omo fe no snake palm tree wom si be 2002 a wo mu hu sa adua no enkofo be hwe ni free till now obi abehwe omo ntua hwe na so one of the tourist site a enkofo ni ji pa aba behwe say enwanwa abe a akonkwante so wo enwanwa enu nti wom stress aban nka aban mesom na nka onsiesie biaye no na nka entumi generate sika kakra emakro no eni mensiri no eni oman yene nanan matran kunya be kasa yene assemblyman be kasa ye be ko aseneman so across the district assembly FNA committee yene bi be kasa yene djumadie no ehihiem ti se premier limit pa monti bi oja ho na ko brim central municipal assembly ora eb direct edin de hu ono abo obo amame eb ne de eno an matwa ora eb opre assemblyman e wa chima boabo na ose ne o ya boabo ni atie nsempa tie policies come and listen to initiatives
Odeba. Then afi owura prosper ono nso menini bedin sa so but answer na mefrase ewo achim amakrum electoral area ade krom nyina ka ho bi na madimi nkomo na firo me ba na yakọ asenema so across na afi mabewie ewo Brim Central Municipal Assembly na yedi dwumadi no asi me pacho se uwo bibia ka obese o kire wadwen a bomodin a se o de befa 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp making kind amount afiuba Facebook live spiking ono and edematum live Facebook and YouTube and also be hwe Ahenkan 93.3 FM na do adwenche no afọ honomo akrobeto seden. We have good sound engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Mr. Bonde den biem Akrobeto nie sabe be se kwachima ire bia me do Eastern region now. I just tune it to 93.3. You get a music, you get the news, you get confirmation and the constituency. Abo zege and the constituency ni na enyo radio so 0533898915 and your text message and na WhatsApp wahoma enonumedin edikwaku enin kusi buadum dumedie din ede asam yi dika eno nti we siden asami dika edumemlenda minko school na semanko school a miti asami dika eye no kresa asami dika memen dabia mitie kwaku endim kusi Mabo nyami bofwe mabo media sunjana mabo media sunjana mabo Oh mabo kanya roba okay eye mame for bofo enzia no musei na menko nipa nchen na yemfiri ankomotwetwe aseme ko studio 2 mpenifo afri ama krum ade krum electro radio ato apetente se de abefri soro abebofom no akramo akwaba Yeda mini ekusi. Owura Francis. Papa. Who is secretary ma Adekrum community. Empomboko de. Ya me adon ho ya pa. E so boko de. Boko by point of correction, me correction kakirima. Electoral area ni ye Ahwaso Adekrum Amakrum electoral area. Ya Ahwaso Adekrum Amakrum. Adeso. Ahwaso. Okay. Adekrum. Ya Ahwaso Adekrum Amakrum electoral area. Okay. Ahwaso Adekrum Amakrum electoral area. And let's say these are the capital towns. Yeah. Okay. And a more small towns on so. And the three towns on the form that electoral area. I didn't know more electoral area no atwapete san. I think we be sasa na mincho mu. Initially na Adekrum electoral area near kan Wenchi Old Town. Wenchi Old Town. Achimu wenchi. Yeah, near kan. Okay. Na enam River Brim na wo ho nti. Ebi ya to abakwa bi na ade asa. Nti ye na return officers no mu company. Ene next we we say about to na akwakoye no. Obi a wo twa nsuo no kwa ebi na hu nim. Se nipa bone bi kura obetu ama ballot box kura egu nsuo mu na ye de. Na konte mama ye mpinifo dwen ho. Ne ye pray ya na ekudi se ene ahwaso mum de ebetumi de moto kura na saka akwa eno ne nsuo bi anye de. Enim na satande na abato no omodwen ho pa na ye dwen ho pa na pepa na kura nkogu nsuo tiane omodwen ho pa tuwa na mo amunu mu ye dwen ho pa ene se we de se de omuye mu de mo problem de omodwen ho ye ne ntam ya na ye fight ye em se ona baba jama tam de sa issue no kotu na nim no hu se ade ne bebo na ye de ye sa de no enti em se ho nchim kakra na se fiti mo no mo ko achim wanchi nya kwantenti enso na na cross kaka me tra Adekrum e ko wanchi praise bi de bia na me ko ba yeah wanchi ya 3 years e ko school hall mu wie enti e wasen ayi anwiaso awade Adekrum ko anwiaso ni Adekrum ko wanchi enfa na wa anwiaso because cross na mo ni wanchi ben pa say wanchi for assassin ye tiso enti obi bohu amote yen nsuo dia ba nsuo mo bond no mi bibia yeti an bohu ani nsuo na de an drama mo
na when you go bibi ne me kan enchie yenchia yetifo okay mutie ahenkan mom very very good morning and anopay me gidi say electric area no mo fon so uti na electric area for ahwaso ade kru amakrum yetia omu ina em say and anopay omo anti ne bedu hai na before na ono abo be hase no pese midun komo kakra bi edikan okay and the same kakra ba hanamo e de ye hawo bedan mo ye follow up am say asat now good results be anya den ye kwan ai ni ehia sa wosan komo ye rehabilitation and at the same time you right e kwan na mo anka sam de yi boto ye dia ho de ko ye no okay ye bo no a enkosi hwe na mmom say bibia ne say ye che bibi na say unu awumu a ye say no ye de ye ni nyaw nti emra assembly position be da ho no kromi ensenya ye ohoi eye amakru modi kru na ade kru modi kru na ahwaso ye nyina ye hu se no ye center ya de kru enti na electoral area no de we say ete no se wanyu obi a watu ne ho asi ho se oba besom oman na wontumi ye adwuma no e de enti na meka ne sa hwe ahwaso se wo ba amakru mu a ade se wo befa batebi enti imagine se endo kwa wodi moto kura wa se wodi asi baby na wonante nti imagine se be se wo fra hwaso ne se wo ba be ye amandwuma wo amakru mu a ni ye kura be ye wodin enti ye hu se adekrum na ye center enti sasame man wo ha distance from adekrum to amakrum na ye short and from adekrum to ahwaso ne so ye short because ono kwan ye onipa na enti obetun aboa mo ye den oye dwuma no oyobi se dwa no nim area ho enti ye na ye sasare ye hu se ye nwan ono wo medras nyame ado ne se otumi yetumi na ebe den ebeboa community no na kuzi uni bibi adekrum electoral area yeti yemi se 12 years ni na ewo dynamics bi e na me pese me no share ene akoche constituency ewo the same dynamics obi enu ho asem me no wa ba wa breaki 4 ewo ayi mo electoral area ho the same thing na wo constituency and mo assemblyman mo the otusu isi say Al Hassan Osawan ne first time no we first time no we na emna yete initial na your district na wo na say wo chema ontumi breaki 4 no oh definitely ontumi breaki nipa ni ye adwuma o anya adwuma o breaki ne ntem me che san se first ne wo kwa biblim ne ye beti the Nchebo district okay ye hwe dynamics bi o hanamo ona bo baba jama na odi kan ba ye ona MP wontumi breaki 4 ena ya mame amase beto aso onso ntwe mbreki 4 ena sese incumbent okoyo ono so wo so ena ye ba no assembly position so a obi odi kan ba ye honorable Koba Steven ono so 4 years be pe no so ye dey eno yinfa mo election ade eno frade krumo no mo ena honorable Abubakar Muhammad aye friend amudi ono so betwa 4 years ena sa ono so mbreki 4 ena this is a so day abetna so and so wo hwe dynamics na Hassan so break 4 no and so wo hwe dynamics say sana trend ni be call na che say wo be break 4 no enye easy sa na mesese sa de ne so edi enya enti ye na me fa kwanye wo so aka kire delegate ene mpenifu a party mpenifu mo wo the Nchebo constituency so sa de no emmoa say yeah 4 years 4 years no because baby to parliament so ko ho no mo this obetumi erobe mpuntunduma abawa wo constituency a ejina experience so ene the more na wo che wo ho no so utumi hu mpanifo bi a obi a waba foforo obobo kokoko no wo ho dada nti wuni ba bi a we den wo ko ena assembly ho so me say ho na ma ye adwuma nti assembly ma ba no wancha even ade a wo say okọ account office no na procurement ade a wo say okọ engineer office no na ebi a ayi ade department a ho na ye de hu hia nti ye be sempanyfo say sisi ye yi openi anase assembly anase bia MP ye obi a obetumi ayi ne ho asi wo se me besom me constituency wo asom ne yi nyi na ye wodidie wo nemu na ya me yenhwe party sem anase bia nipa no ebia na agepade bia wo yempo bia obetumi asom party no se na be ye di mpuntuo be ye den e baba in fact me atim so du na mete de bia ya me compare so adu ni odantu me constituency ya me wira ho e de ntina me kasa chese wo ko no mo mpuntu duma bia nkoso. It look as if we say, yeah, no, I say, yeah, to a bump. Me kai asphalt say, asphalt, yeah, money be. Asphalt.
Kwahwe akwatia omonye. Oh, na akwatia nya atfata. And now what's about nya ye deprived areas no. Hwe mpuntu won. So open mpuntu a nkura na se na adin na no so we de wo sha se wo se wo be ko se empiwe no obo no homodo wo ne peso so na what is akwatia na wo te ho no ma akwatia kwa mpuntu ye kuro na nkase kura na ebia nimpa be di am a akakura ye tu gold wom ene diamond wom aka ye aban kwa wo san koye ho yi akwatia nka nya aban no wo san koye ho yi but I say we ne ye de akatakata no bi so entimenia adekrom ene ahwaso electoral area no ni sule ne ban na ene ye constituency ne ye den ese nemum yenja sade no na yempri imputuo ene ye number 1 priority ene obetuma aboan ma ye constituency no etumi ye den etumpon pa o hwa de ntina ya empempi se nkronkito na ebehwe ne develop yo no mo ye be mo te mo ho atom no matumi aye adwuma mo yeye no de ntina ya ase aban ba yemfi nkronkito no but nkronkese ne pay attention to we have problem ben ya minia me madweme no me hu se one eya nipa ye yi omo no yen se de yi grassroots nipa onim san nkura na ase no ni ote omo nsamase ese mo anso na mo yi omo ene me ka che say me delegate ene obi so ha partner de na ba so betuma ya dwo so ntumi ya adwuma ya se utama so ko ene tina ma me sempin for say samre ye wumi se ye pempuntuo ne ya sompuntuo dia yempa obi a ote sensam na ase yempa obi a ote sensam na ase because obi o se be class control hoda ebi ote nkana se blochu no wo ba ya yesi o nisiko won chese o me di party anim na yenko parliament oni bo de no chese o class ni wusu kra won ye de onti wusu and I think says category no mu wisu edi yi candidate no o MPC bi anonym political leaders bi a wo onim say wo mu fi ekurase ena nyankaka akroma be yeye a wo mu adwuma nso a wo ye no utum so mo tin kurase fo na ase enti wo mu ye o mapede mo ukọ ne constituent unim nipa bi sa abetumi de na ye example oh ene de bebre hwe miame ye example bi wo ha no mo say miame papa osenya ko atim so adru MP opa first no em se na tension no na awonkura na sesa afi hu se nyama koso kakaka so ko se adru se na babia ko ta wisa babia hwe adwese kwan na yesu hu ti se contractor wo so ogu so oye den oye adwuma ti se okọ grounds no hu se nkwase fo na de no ebi obi o ha na kwan ye obedwi so this type of leadership no na ade kuro na sa kote constituency ye hwehwe na munya bi kura ye no tese obi mpo tese wusu kura na wunyo obi a wusu kura ye den e de a kire no asame manya DCO hwanyo tese wo bo obi a promo a wa lock electoral area ho no mo minya kuzi enti be for fitisi to abawie yi o party say sa assemblyman DC MP won won hyeda meja ahyensude bi a ho no mo be say 4 years abawo ya 2 ye metumi aka say ade krum cap kra ye de numsuo ye nya bi cap ye de numsuo from this so ye nya bi ade krum ni amakrum na me eya na nipa krum asem ye mmobọ kase me nya kusi eye me de misu na mo meja eye me nuanum amakrum fo sa amakrum sisi ase obi yare enye kra de kwanda ho yes na amakrum sisi obi yare pa ma se e ba ne se se nipa no se ye yare ye emergency pa wan hwe ade ba nipa no hwe ne nkwa say accessibility to that community no is very very difficult enye se mbenifo nko ho baba jama kaka ho no mo ada MPs ne beto aba o munya akọ kaka kwan so omba yeso mo hambo yenum because ye ba ne ya beto krampo me mamo ye da mo nkasa ba ye to aba no wie no ano no o hade neti enti menu akusi na na pay me de na me kan se ade krum ahwaso ene amakrum ana na pay ba ya amane ye tiawa nenti ana ne pay tu anamo ya babedu ha ne se ya hu ne se se wo suma obi a sumubi a one asem man position na wo ho no enye me kan say eboshe okay so bi ba bedi enye boshe na edidi assembly me so bi bedi assembly man na obehye bo meye we oboa onte adwuma na obeye na se ba bia nipa no nim de okay menua hwe assembly man dibire no eye obi a wo se owo mre na edidi assembly man obi owo mre at often 24/7 eye breba enye ska
oh sika de in fact me kan say ene de metuma kan so obi an ho sika e de ntina me kan say sika semna na de ho no wo fenza kosi chips compare ba ko kwa bia community bia so we dwuma anya wontumi ensi na mo ye wo man na tinsi bia wa samre man no ubetimi ndi community na ayen aye on say problem say wo man major one ye man one na ye wo assembly man na woni unity committee and the community members ne opinion leaders ne chiefs awo ho betimi aka mo ho abom aye no bi asisi for instance abaya besi wo betwa kwan amamo na ehu afu na sabai megredi ya muntu ntwa ho no mo ankasa mo mfem ane ye number 1 ebia gata bia na se convert bi emuasi aban ma ya mo betumi ayen eyi mu adiem ane de ya mo masede okay se wo se mo hwena mo ye de mu sisi san no mo nemom se mejo wan no de ene assembly no hwini ho me kan no kra to praying me say assembly bia hwini ho ene IGF na ka sempo wahi enti wo be di assembly man no be ho na meye we ya you don't know what you are saying nemom wo ba wo se we use adwen one woni opinion leaders or community so ahemfo na de be ka bom ani mabuni na bo say kro yesese ya de ne yeden ye ntena mu nemu assembly ho na bi ba bi a opportunity bi ba wo ba fight say wo so di bi ba yeden be ba wo community ho enti em say ye hwe mu no ye hu so obi obetumi nyam mre na wasom ye yie ye nua pani prosper esan say ebi aba ebi ko na ye nua prosper no ye ne na atena community wache ye monitor na nantia ye hu say oyobi a se pan say ye ntu ye hu su ho ni ndi dwuma mmoa community a in fact wabewum mo ya manjumo de nu hye awrade yankopon say bi obi anya police case ana say obi anya obedi anim sisi a won atimo nti asamen mo sisi a wa resign also won ko bim onabo ya brim ya brim yes yeah no we are step down Charles there be Charles Ntiamo your friend no onabo ya brim yes an your friend no Charles Ntiamo wonim emra na okọ the 12 times na me ne so wanchimle ho na me nkwi wo me ni boys ni bi de nkomo se onabo de wan ye hwekura manya owo mre edi menimpa so wa bo no so okọ baby program oh onabo asen we na tumi obeji ade oye no ayede wodu wachi enti no nko amponti enna man ma otumi call nanim kotwa 16 years so ma de na eti because of mra owo madi nimpa no enti asame ma wo bedi a menua enye sika na se bi nemum se wada age obetumi spend obi tu na bedi wa we invite no aba se ade krom kam hu bi da se ye wo ye bi mo betun sa fra asame ma oba beta wachi oma na se u che ma automatic ma asame ma no to sisi na omoamo menua me ma mase bia se bi mbe kondo mu bi no ne pen so de me ade krom me ade community area de me menya ho mfaso bia nemum no e bia wasom ade community se no de me ye de minim nemu tumi awo me military area de ese mun kro ni de oja menya hwe wo ho okay nti ama krom ade krom anwea so timpo ben na mafa ye timu pa ne se ye se ye pobi a obenyam mre no de asom ye man because ye mpuntuo na ye den ye hwehwe nti timu pa ya fa ne se ye pobi a obetumi 24/7 bre ye nkwa hanom nti ye se ya ye hwehwe bi se ahemfo miensa wo hina ye beka omu hina bom ni asame ma ye benya no dese bi esa wo ko pani bi ho ne se wo hwe dese ye ya ni na ya ka bom na se disi wuti wona sa ahemfo nkwa miensa eti o mu chache ma ba wanim a I think say how am de bia no ubeti ibetme wi strategy in future ma ba kwakọ na obaka na se hu se ye na afimi nu ne ka ho ni na ya ba wo so wanka se wuntumi nka asem bia se san na obasan na wasan na ade na yeden aba enti em se ene ni timo pokase a ama ye di owura yi ayeden aba se omra no omesom ye electoral area na mo me Francis omeso nam menua no ho donti mesmedia unit committee 10% be born a chidom afina ozu yuti yes enti mesome wo number 3 me de number 3 no so de number 3 o ballot paper no so nti say no mo yesa na april yeah prende asama no mo yemiensa 3 mo yemiensa na so dasie ano dasie as mo fan form ye fan form mesome ye fan form on so to so 3 me to 3 me ni na ye 3 okay enti em say major 3 ma enti en akra aba yeja empombo ko de nyamiadom wow what you did design me din de prosper Ibrahim
Prosper Ibrahim. Ibrahim. Yeah. Oh, okay. But do na from Ejenyame. Ejenyame. Yeah. Nyame ka odi hu. It's a. Eba se na onya sa nickname no. Midi ankasa de Onyame. Kwasi Nyame. Kwasi Nyame. Odi Kwasi Nyame. Yeah. Oh, okay. And o ma be fro Ejenyame. Sir. What na Amakrum for how many years? O Amakrum de ehwa na ewo me. O ti Amakrum na say ade ku. Meti Charles Krum. Charles Krum ankasa na wo. Yeah. What na be for how many years? Mata almost by 40 years. 40 years. Yeah. And on impomo pa. Ehwo de baby en ho de me fa. Yaba ne baby a. Baby a. Na se konfo bi tawa onyai. Ehwo de. Sanso obeyira no. Meyira no kura. Cause won sunwura nko a. Do what now 40 good years? 40 years. Etimu kwan se de temprempren sa na wo de atena 140 years no. Ehwo na metia. Na adwuma be na aye. Me ya farmer. Tenu na odi oku adwuma. Oku adwuma na. Mu koye afuo na eba na se mo tindo bae na mo de kwadwa so asena experience ne tie. Yo, mini ameda se. Senya woka no. Em say ehwo na starting school. Okay. Me school no ja. Uko school no yemfa. Because school at Asani Presby. Antina de bi features Grumba Asani Presby. E no abrepen. 6 miles. Menante koba de bia anti dum rebi na mehwe kwan na ti me betena Asani kakra. Okay. Nam de wie school. We school. Ti Asani info na nimu ana dimba na abo Asani fo be hu sampa ore na ekasa yi. Oh, Asani de Prosper na school niti. Prosper Ibrahim. Okay. Yeah. Okay. Me mate for hobebre. Ura beni NS Dompre. Omu na Asani sisi. Omu na Asani sisi ya. Oh, okay. Yeah. Okay. Nti Asani a me ko asore so Amakrum. Ya de som Asani. Okay. Nti Asani for de bebre enemy. Okay. Yeah. Nti na school community te saying. Oh, school ko na sana me ka no. Me start school no. Korabrem dem betena Asani kakra, but me do class 5 no. Na fe de metumi se metumi akwaba. Okay. Unema yede. Minema yede. Anna eka o ha da na ebo ka na. Oh, dabi eno kro bi na o ma me betena ho keke. Ande no antro no manwi. Oh. Ana no afi o ma me. Me hwe emri edumri bi no na se eja me ko ekuraso kosua ekuraso eno ma kakra. Yeah. Okay. Ti me kodi ekura anti me ba JHS no. Form 2 na me samba krum. Okay. Ti ho na be wi school. Me wi school na eja me kosua carpentry. Awasane Presby on. Awasane Presby. Okay. Me wi na eja me kosua carpentry. Ewo aguna so aduro. Wow. Kosua wa. Denti na wan ko dan wan kompotem na aguna so aduro. Hola na me fi. Okay. Me fi gumwa ugwa krum Lucky Haba. Lucky Haba. Yeah. Oh, okay. Yeah. I see. Oh, Ti, ko winiba. Oh, okay. Ti. Ono man kasanka na. Ono kasanka na me fi. Anti na ma ko sua adwuma no aguna so aduro. Oh, so aduro. Tu ko sua carpentry for how many years? Oh, 3 years. 3 years. For furniture. Me wi na me ko sua roofing so. Kakra to aso. But me dum rebi no na oluman hondo do no ti. Me hwe se ne me fi adwum beba na yi na me ja adwuma no gu ho. Na me ba hwe oluman. Ewo himfa. Ewo Charles. Tu san ba wonchi. Me san ba minchi. Ewo 2000. Na me ba minchi ba hwe oluman. Okay. Se na sitem but fufi antota no oluman free. Oh, kafra. Oluman free me ho na me wa am de ye ma adwuma kakra. Na na o ma me wo yin. Na me ma me so ho na wo. Ono so Charles wa. Okay. Ono so me papa free me be 4 months. Na ono so koi. Eja ho na me wo oledi koi 3-4 months na me small boy 22 years ono so free mo ono last ba na kana sem se oyale ye na yenya kama yenya ka yedini du homo antu bana yeah no yade a serious pa ano pa no kra me friend fi asene ono ba asene na no pa me friend kobi wo o so da me wasene ti me ba within a short time obedru enu 30 minutes makola na sense ti me frek ka bia se kwane ne tie no ntimi mba ti madam fo ba ko na di moto obedru ono ye de ne to gate so e ba kwan ho ye bedu kwan ho a moto ne fa no e bedu jubri emre bedu jubri na kola no afrim eja wo kan kan se ti ho na me wo me di me nkoi okay na ya me adom opportunity we better ho but say na me hwe be 8 month 10 month situation na me wo na me yesa nka me nko nti me nana nana mo ade krum okay no frame me osi onyame
hwɛ ne asi na nsan wachi me ameta wachi na obaba ko pa na me ba no mo ye 5 okay na ba ko no mo ye 6 na ba ko afim ti aka 5 okay okay meta wachi and hwɛ how because o kasa o dwendwen saa na and so the problem bi betumi abeto so nti hwɛ no achi eja na kan no manyina na anu anwo fom okay misum wow se metumi aye because omunim asetam no omote ewo empotem ho se ne me nuane kan no saa amakurum kosi anwa so wo de me hu baabi a bintumi nwura wow mini baabi a sa ahemfo nanso anase mpanifo bi anim se obedi anim akode ende no so achede anyame de ade ade ama me okay metumi akọ ni amuhia no ana ni awode beso me metumi ntutu bi asem tutu no metumi atoto aba yemfani nansi na yehwe se ne adwuma no beko adwuma no se ne menua ne di kan no ebi ba na ebi kọ ebi ba ayete se sabi football uba yetumi sisan yes no bi abobi ana park ne so kura yetumi sisan wo ko botre nam so mbebo fo ampa ya yen sa na yeye nti akwanya no beda ho no misom se ne nyina yebeye enkabom ayi nyina de yebeja sa NDC MPP sa de na mitumi se emwa yen wo sa community no because we ba ya cha de kro bitumi ka chem se we ye MPP ninti NDC ade na ode ama no emane bi what be pen we ye MPP ninti we emane bi what be pen obi aka bi a chiro pen oh bebre emre bi MPP ba na omo koche na omo ba bi oduru ho aba ko se we ye NDC ninti minua emane bi enso anke yin na ka bom se kwakudio kwamedio ni yin na yaje because ye de nkabom no ye adwuma ebema no kro na eden atumpon nti ne amesre menuanom ama krom Charles krom anwiaso ade krom ene sabe nkran kitenkete na keke ka ho na ase ye nyina ebe nkabom na adwuma mo de ahye mensa no se nkabom na ntumi amma so a adwuma no enkoye ti mesrom bebre se nkabom no ye nyina ye nkamom yenim kwaku ni yenim kwame sabi we ya nwrani we ya fantini we ya pepeni dabi ye nyina ye moja baako okay ti ye nyina yemfa moja no enkamom sene nananom de o moja pre to ho maye no yenso yento aso saa me ne akosi medase wow me so medase papa owura prosper Abraham yeah Abraham operation be assemblyman ewo anwiaso adekrum amakrum electoral area nti ono na wote se okasa sisia na so yobi a epomu ono ma na owo akoni school abo ne bra kakra de abesi eni nti na se utie de oka eze mpotem ono mo de onim babia onim fom papa ena se wote omanfo ne de omo fam no wote ase meti ase pa nti den na wo ba betumi aye de aboama ya wo mo fam ene de omo akomu awon so kan obi no wo betumi atete mo kakra yo menu am dase sani awka no no ane se me kan ye nyina be ye nkabom ye nkabom a se be nya adwuma ni nyina na aban betumi anasa aban no beba beboa ebi ho a eye wan kasa wan hoden wo ye udu baby ne bu so a oh nana ana papa baby amedu no mabre nti so masen a eno be ya sense wodi ni nyina be kwa kwaso ano okay because me kai say mre be ya bosome miansane ye hwe se ne ye kwan ya fufu nana bo de wuro obi se kwan a ka etwa no enipa na enkodo but o ka obi ti ase obi nti ase se mo rem ne kwan ye nipa nkonko ye kwan machine enso ye nana tena ase kan ya ye nyina de ano fefe ma bebre ti ase ya ye kwan no ado kwan no fine bebi o se ye bo spray ya bo bebi o se ye hihye botogu ya hihye gu enti sa wo ye ne sei na wo ko hu pani ana wo ko bo pani bia ma na se ma ye adru sei but bebi adu no o se wo ma mi grader ana wo ma cement ba ko bi ye bibia eno bebo asin se wo de cement be 10 bucks be kwa kwaso a pani no sa 10 bucks no ebia wa obetumi ayusu 5 e de aye
nti wo kwana okasa mo 5 a ene de sebe emze mu be ha kakra ma no tin se wo de adoso ni nyina be kwa akoso no nti se na me kan ne community ni nyina be bom aye baako incro sign na wo mpotem wono incro ne de adoso ebedu 10 ebedu wow because amakrum say e wo nkura se be 5 e hyehye ho oba chasa eno so ye wo 4 e hyehye wo yaba chasa ho Brian ono so ate ne ho kakra ono so ne nemba Brian no so ekuro ono te ono so ate ne ho kakra bi sa okay enti sa nkura nketenkete no okwa ade kurum se ya ye wo ye nuanom ewefo no omo so kura ate omo mienu ansa na esoro border bompaye omo nyina ehye sa electric na ewo ade kurum ho ansa na anwea so no so ewo no so nkura nketenkete bi hyehyehye ho nti edoso but ni na no na ye ka no sa community ni na no esom baako na ye to din se ebia amakurum se hyehyehye ho bebre ha because untumi nka we nti ni na na yakabo ma ye na baako se amakurum chase so nko eno so ewo ne so nkura sen kakra na ade kurum so saa nti nkura se ho de edoso mo kwan ho nsem se na wo kin kwan anya nti through that okra wo baba kwa film recently we ho papa mo akuafo dodo ye se mo ye no baye na se ba ya mo ton a ne ton ne tese mo na mo so a kai ma ho no nti mo na mo so de kokrum ana mo ye se mo ye ne na mo ton ya na ye so a mo so a ya na ye so a ebi ti se 10 kra ba so ni na obeso ni na begu ene wafo no be se efiri akwasene a ka ntumi ko obeso ni na kogu asene ansana sabobo ya o se taxi na obefro atam sabobo ya na ede adwuma ho nti mo so akogu infa ya mpempe enfa na mo so akogu e depend be bia wafo no okay but dodo na aba adekurum because amakurum say wo fra bobo ya so mefa instead so obeje obeye 20 Ghana obaka che say 80 Ghana wow ene obetumi a na ode aba ni na ode ban so a wo aba no un chow price achi se ne obeto no ene be bonne price ono obebo ne price e ba me nipa no ba beto oba waduane no because wo bebi sansenti wa wo hwe ahe na ode be ma me ohun eya ewom o hawa ewom enso wa bei wa wunim se bia enjado oboto baako e bia 20 cedi but wo de ba wo koda dwom sisi a ombaka cho se wo mfiri ha nti ya ma wo nton nti wa de na se oton ma omo so price no mum say 80 but obaka cho say bia 50 sa woni ho one ton so ebese ti one obebi sanse nti wo hwe ahe na ode be ma me o se mama 40 ma me wo de mpacho fe bi ka ho na bia ode 5 cedi bia to so na se empempu mo anka de co market se mo koton bat mo nti ma mo kwan ya ma kwan nti ade se wo de ba kwan ho na eja yesunsum gu om so a na kakra ode be ma no na ode ko fie saa na mo fasa ni ma we na mu ya mo mabamu mbu okuayo mu eja sabe eno anso na ye nananom de atete yen den a enye kura kakra obenya de eno an se obasem be den a ebia obetumi ado be 2 acres na 1.5 se ne obeya no ba no be do so kakra nso wo kwa obenya bi atete wo ho wo si ya waye kua be ye 40 years ni akiri den na ozu senka ama krum ade krum ni electoral area on mo ni nkura ehyehyɛ onan munyan fa kuayo ho a ana mo ye mamo a ka be boa mamu kuayo no masoma adwum kakra yo me nuam da se se ne awoka no first of all ye kwan ne de se kwan ne ya machine bia ni ho a entumi ma se bia o petrata aye bibia na se spray kra ukofa machine a obetumi aba be ya ma but kwan ne ye enti ansa no bekwa kwato aduro kra o de beba no bibia o kwato aduro one box gu box be won se nso abo na box na tete before o de aduro no kra be fi krom bekwa kodu fie no na wanka se bia fa woni so okay bia fa woni so enti ye kwan titiriu ye kwan yanka se ye de ya hoden aye bi but ebu ye so enti senia mpenifo asoma me se kwa samre na kohwe mpenifo anasa fa kotu mpenifo anum no eja yame madom na meseka omo esuma na mesesoma menye tumi na okay na me de akosom mpenifo no ana makobo amane se sei na ama krom ade krom anwea so ye hawni
Okay, mo kwan won sem nyame ya wadom na obey assemblyman na. E den na obetumi aya fa. Enye assemblyman na ye kwan, MP mpo nya kwan. But you lobby. Den na obetumi aya fa on de aboa o manfo. Yo, me nua me da se. Se ne awoka no. Ade bia obi kan ubopru no ma na ebio. Enti me kodu assembly ho a me kwa kobopru no. Na emwa bia mpenifo de boa me a kwan no betumi no. Etumi ayesa ama me. Okay. Wow. Obazobem. Yeah. Me nyakusem say my brother Prosper kasa bebre. Na ya suggest so say then emsa assembly so okọ na so wano betumi ayeden pa. Ya we be a friend say IGF. Internal Generated Fund. Anu na assembly no look na wanka so mo jeje na mo de ye impuntu dwuma. Na ade krum am say ho container bi ni ho na kan se bia wo kwakwaje kiosk anase bia container fee anase artisan anase bia yi na mu ye hu se ho no mo no ho ye cocoa growing area na ade a edi enya ewo IGF ni side wo ade krum ne amakrum ni se cocoa ayeto no wosanke cocoa buying companies ni na no munya depot ewo ye district ni mu se ne be ya anka afe ne so a assembly bitumi akwaje bibi efen say business operating permit but enam say cocoa no yenton fa ko nti company bi hoto no akodi ni free enti say nyame adom na say unit committee me nya position no na say me brother Prosper nya me assembly na me ye adwuma na me revenue department sa nkofo ni nyina na ye be trako mu nyina na ya serve o mu nyina demand notice say bia wo oda say wo samanka say wo ye ma peace na owo ade krum hono no ye de demand notice be ma no se na be yo be hu se bail obetwe by end of the year ni no de akoma district se na be ya assemblyman so betwe dian so bia me community no wonya sa sika wi wa ha enti wo sa ade wi e wa se de se wo so wo ye den wo be ye ma me enti ye betu hu anamo pa ene ya anoda measures a ya me adon ne se onabo onya tumi na ye be ye ebe di akire na aboa ma assembly no so enya revenue sadia wo ka se ayimfona ni mpenifo na ayi ni se omna ne de ana se mo campaign kura nya den enya din bebre na mum nipa di nimpa issue ni se won se ye ne ahweaso na ahweaso so omodo so chen kakra enti the moment na ebe wi kan se obetena nunu ho asere no wunim nipa tim ene mi kro wan meti he wo so osuro mi because edwen kan se wo se yesuro delegate enti ne ya kan se yenu se ade krum ni amakrum enya ade a omedi ye hwammo esanse nipa na nkasa no yen ankasa ne ya frɛ ne se ombe no medi yenim enye den na mum ye nto aban de wuntumi enunu ho enye den ensre enti ye besre electoral area for mpenifo ni nyina se omon kwanyamwa na omfa tumi no emayen na omso de manya ye besomo somo o mankasa omani bede se na wo ka kire menua pani se assemblyman nya kwan nemum minima assemblyman anya kwan nemum enam wano kasa na de minima danfo bi no ya assemblyman wo western ho watumi etrezia kodu ministry of roads e wan kran because of impuntuduma na opama ne community nti se nyame ya adom na se yenue onye tumi a bebi bia ye befa ne ye hwehwe ne se beka no ye befa esanse bibia wo ye ne se wo nipa ta wachi a utu anamo a won dai unsuro se ne bedi kaka se wa hemfo miensa na ye unit committee du krampo no ye ne eden me francis se mejo se meta wachi a echen yi because me ne eden enti bibia ye befa ade me e be so how akase miensa a ha ye communities miensa ni nyina ba ko ahwaso wo mu hie se yo kwan no anka ye begusu aidai ama omo ekwan no mo de ye sese kakra ye omo de se ye ka ko tumi ba nti omo mbota se ekwan no anka ye begusu ama omo na ade krum ye so ye ni light na ye kwan so krampo efra ahwaso ba ade krum anka se ndo so enye kra na ye se ye tinhia chip compound se obi yare a in fact eden na makrum omo so omo kwan de monyon kra omo kwan omo de omo ni kwan amakrum mu ni kwan enti sa oha we ene ade 4 years 4 years ye di ba beto ye nim ne fie tu ho na mo akosista mempenifo be dey ebetinye na ona boso ye di mehwesi bi egu apon so se nyame adom ne se onye tumi na every year bia no ye bakohia ahemfo ene mpenifo a mo wo community ho ne de ona abo atena ho no ma access na adwuma oye e wa afini mu se adwuma na oye no sebe no twa se onu se na chia eden achia
montwetwe na adwen sisi enoma bi sisi o na ba hada wan fa ha na nka ofa ha nka beboa na wa draw your attention say na be ya next step no yebetumi ayi dai asumom yi ento na bo no de obeye available 24/7 obetena ho ne ha wadwen bia no wosa wo ye dai wo che wadwen because amemu yo ba akofo na ye dai ebu so mani ina be ka ho we di na adwen ba eno na beboa ama yedwumadi aye di ni na ayi dai akọ yi enti ye besre ye community members ni na se sabe owura prosper yi ni so oye abrante enti mebu amu ha no se ya menya adun se mu di tumi hye ne sa afi bia sa community garden na ye no afi we wa hye me bo se ya menya adum ne se nkunumje ye ne de se kim ahwea so amekrum adekrum gala ne besi wadekrum na je ye beji ye ni ankasa no enti obia fa na ho de emra mo amu wa kwantuom mo amu wo he ye ahwea so ne ye ka bombo dada because afi bia ye bo gala eji ye ni enti se ya me adum ayam bo wen adekrum na ye bo no na oba guzi afi de me invite o afi de no ba enye easy kura enti ye be ye mana ye fefefe enti ye be sese mpenifo no mu nyina omfo omaso enti enia ye kan na omunkwanyamwa ya de sede ne ye de sre mpenifo ene ye retro area force omfo tumi ne ye den enhye yensa no mu de hye yensa ye ndu omohwamo ye be somo mu se emu ohwampa last na obi kan se na samno me sana ebinimu di ne ye pa na ebi sototo papa so sa no na me se ya obi o ha ono na adwuma opportunity bi abake no da ye ni business nti na obeji ono abu na ye de ato no ho so wa bra wo nim adwuma oba beye medical chemu se asamno ma adwuma eye osom adwuma nti so obi ba ne se nipa no hwede so oni esom honhum onemu a se nipa no se woto abama na wodi ho abro na ba na ye wo se woto a age se next 4 years ansa wotumi ayede age se won senti ma age se woto abama obi a ode eba ba ye business a wo hwa wunya fa so bia wo age se after 4 years enti e besre sa afi we no ye momoden ni yenyi nipa wa ye ready se oba be som yen ewo impuntuom ewo ahobrasiem ewo obuom na obetie grounds ena no na metie ahenkan na mo ye program na napa money show na mo tie se aban the list bi aba se MMDC bi nipa be se 10 bi omo homodin ti aban kwa enyo mo be den obafa ya bi no mo na me kan se list na ba ya na bebi omo boy na esua mi hu category omo de yes research no bebi omo no mo awose omo de onye de omo so mu din be de be ka ho esanse nipa bi ho wuyi na omu nipa ho mre no ho ase ni we afise position na otoso no nipa na de ne besi ho MP DCE ena assemblyman se position wunya eyo som adwuma wo se wo ye obi a wo betie nipa ne wabu nipa oh obi o ha masa to approach that person kra enye easy me kan say ye to aba mo obi ewo ya kwatie constituency ho no mo a masa ono aba na waka chen se de krum mma mo nkasa na mo kwanya me fa so ba ye nsia me ya de tumbe kura me say kim me kwano me ba ba ye ne fe fa mamo ye hwe papa ye ni me hwe na oto dan he ya okay den tam na busapani sedu ono na aya assemblyman otu anamon ebe papa efi anka kunyo kra o mani bi oja ho no be se he da asem na assemblyman kan so me na me ya assemblyman wa de kumulator we o san ami nim mahu na da asem no se ya kwan na last o se come fa mai eno ne hwan ya ene me pese me bodin aya kwa ho achiri aya kwa ho na mo boni di en o de eno achiri anya mu ntina ne ba ne ba obegina ha na mo a menya kuzi anka obi a samema akwa anka mpi we hunu kan kan ya se so boni di anka manakunyampo na contract be ze na amane ne sei tese mpinifo no we kwa papa kan ho omo we hoyi kunyampo mese obi ya no tun de ka papa menya kuzi me am papa kan ana mo koi ya de ko yentam kase ne kan sa no yentam kase pa ne kan se eda asem o mo kan ya owura ni inside o kan gate nbom gbam no ko oko and then bo obi a obu nipa anase obre no hwase wo se woto abama no na se oba besomo ana se motuma no ene me cho se nipa wan fa nipa bi won se o pese wo nipa ne wu no mu a ma ne tumi oba no mu hu ni sen oh na se oba te se ogwama
Sa obantise ogama na mum obenya obantise ogama no na so na mekan na mpi ben asem na okay oh there ya go on the wetem kura and sin send back no cho na ha okay me begin say current Debi okoye de ontumi yemsa okay okoye me papa impuntudwo na oyɛ maame na mum ontumi yemsa but impuntudwuma na ontumi ya but oni ni pantam ne de sa relationship ndi wo ho ne de mentumi me entumi mbɔ papa di bɔn sa na mum impuntudwo no kwa be enta ma afin kuna wie mete ne nka esansa be de me de wa me de sem da fa Ahenkan na ye me anka se me kɔ ho wow kwan bi a mefa so mo wa be ye bibi no me mo ayɛ esansa o ka honorable prosper ho ba na munya tumi na said de oni adin a o pe wura ne de keka no mu ogidie sensa kra be ba mo me say we de 4 years so ye sekese kuma mama wankasa wa behwe no ma na fo ba ma report say San Francis be tran ha no mum san na omunwo manum me anya disip ko na den time obeba wa DC an omwa no ho say ye to abo no ho say me manwi ni be fe so pa me say assembly meeting kwa makobi say me na ye dwuma assembly man yo ba ye dwuma assembly pe this assembly kwa na mete enti kwa on fa so mo ye yi omo robi no ma na de masak minim pa na mum me bon pa say me nwan yi peni ono edi kan enti so ono nya tumi wi esa me so me wini unit committee ni wi dia then chambo ye no mbetena ho okay ye no mbetena ho because omo ka Ghana ho okay na ade me ama me say mema ya no aye den say IGF no ye me ye bi wo ade krum ho no mo de say ye kakra na say na me say aye cocoa growing area no ye will be a say business operating permit cocoa na wo yina ne companies omoto no eno na emodu se be yankopa hodo wo yina ye demand notice be bram yi ano mba betua ma se be first kaya musu mba betua nti e say wo company be say betua ma krona na asam betua ma asam no na omonye I don't think so once cocoa no ya fan ko district ni mu okay nti wo say unye obi obetumi trazy no the report na koma assembly no account office no ma prepare demand notice me say me kwa me dia ho agi ni nyina na mankesema ma na nto mo so da servo mu nyina ne me wi ma ye follow up adi diskin na koma assembly no se na be ya me megina so e da print puntu ayda aba me community wow honorable prosper ye ne de kasa na bana wie ye e de na wo ka kire adihye wo amakrum adekrum ene anwaso electoral area yo binu amda se amakrum Charles Krum adekrum anwaso ni ameka akire obia ne se abato no edu so a ejenyame meda number 3 enti obia invotu naba anase onto abanma ejenyame na imputujuma anase ka ya ka achi wo imputujuma no ye kwan afrim akoyanim da obia ase till now amuni light ye ni light enam sa asunti charge phone no kuta phone no ye den charge phone no de bia ase o de moto ewo na Charles Krum moto ma ho tu ye den de moto wo be nante atachiri mo abade krum na de abemane moto wo de abemane moto ana mo bre pa minia wo de mane moto ebi we okra moto ne de aba no o se o ene mi ntumi ma ho nti wo phone be kwa akodi krum be 3 days 4 days na onsankan sa yiro sa se yo sense yo onsankan nti sa wo hwe na hawa sana wo pese sana wa ya for be 40 years ni na and so the customers some be charge ma oh customer there ebi won so a na obi ho a o se bia me kokrum enu nti ama boys ni na atu afie kura betena krum oh nti ebia imre no hu obi se oba krum a wanye moto no hu obi se oba na odi ama no anopa oba fu ma na odi abrew se be 3 days no obi nkoya na wa free moto ne ba ofi man so ba 20 Ghana na wa bejew na odi phone aba krum nti ade achi na odi brew anu so 20 Ghana nti ko charge ofu ba kwa 40 Ghana na wo charge anga se news ka so no ade kwa ono ane dem ti on news ka nti se mo amwo amakrum adekrum wi ameba beti adekrum sakonta mo amwo Charles Krum no o charge ofu ba ku bia lol fe in and out 40 Ghana because o tu ba no mafu bia o phone no ba beje nti obeje no fe 20 Ghana wa ko charge abro oba 20 40 flight amuninti ye ni light nti wonso be bia wo pe o phone aye bibi hu hia nti wo betu 40 Ghana no wa ko charge abro asemu ayi monso mo no mo adekrum so what is saying adekrum de em say last year no kan see ano em say sanya inua prosper kan the same 40 Ghana in out monso mo 40 Ghana okay
No charge back. O charge back. And the coin you look out for cry. Yeah, na for Ghana. Send the ordinary the Kodia. Nti mo ye be 3-4. Aha. No ajabom. Na mo ache scanner tua. Mo ache scanner tua. Okay. Hey. And me so me wrap up. Okay. And me wrap up no. Pese yempeni form wo yempperson so nyina ete. Say ne ofan constituency no moto aba no. Medical catchrom so munyi nipa obetumi aboa ma constituency no etumpon. Yeso ye ba be yi asam no me ono so obeboa ma electoral area na ye den etumpon. Na medima asem ba wiye no mechia Reverend Paul Mensa Life Gates any Lighthouse Assemblies of God achimu enchi so for penny wone mama labene mechia mo pa na yakai asafomani na asanyame adoma on the 4th Reverend kase ye de abo afore won the 10th no eba so e Lighthouse Assemblies of God achim so abe enti asafomani na obia nhye ne so fa no hunhyem emayen na dwumede kase yedi no fa no hunhyem na yankopon nhye obibia mechia de ken koba me de ken peni amene ye adwuma wo achim so abe ne mechia meyere eye Madam Victoria Akowua owa achim so aduru na me mame Faustina Amwa ebusa peni sedu ichia opa woni na nabafo kwame yamwa michia obibia town enchia obibia omachia omo ne nteka kraba ebusa peni sedu michia omu nyina yankopon enchia obibia amen ona bonsu obi abechia no Minia medase sani awoka no michia misofu peni Reverend Abeka Asene. Okay. Amakrum Presby. Okay. Yeah. Amakrum for Adwejiri. Ene ase me bawo ye bawo Amakrum but after that no na yaba ebia bibi wo Asene Ebenezer na nyina ya beboa. Yeah. And michia my wife Sarah Abraham. Ena Amakrum fo nyina Charles Krum. Obia otiminka bia michia obia media obia se. Senia mekano meda no matre enti abato du so a obia ento ema prosper na ejoyame okay meda obia se all right yenso yeda se papa so jebre ba na pay nyame nhira mo mene owura prosper Abraham ena edinsa wo so yo so person be assemblyman ewo anwiaso adekrum amakrum electoral area ena afi owura bakonso so unit committee member onu so din de Francis Botwe onu posan secretary ma adekrum community no emini omumie no ene din mpunimpunti utie wo monsem ene wo mo atunwacha wo de atudwa na afi wankasa wa decide on the 19th December 2023 said be ya ye pempuntu impuntu ne pe wa wo dem ankasa kora wo a upempuntu wo dem wo dem say makunya de mango san house no me make up dia mango san no wa upempuntu wo dem titi opia bontina mpuntu ni wono ma na say 1 2 dem no pon kra nkanye tina say mpuntu de eye papa enu nti ko obi man so a eche kono keke Ghana 66 was how many years ya chofa ebo ya tin krokasiam ni abakura ofu opunu tugu baabi no asenebo asa patupura abone tai asemi che ese tani buwa December boso me na beye de ebeye do ebeye de ebeye sutana montoma hwan onabo prosper osioba ono no mo tionti amako aja na mato no nyansem abatu ono mu ha mo nyansa na makoto aba no anyesa waso beye se oh shoo asemi
dika. Mimi ntabia mitie kwaku ending kusi. Mibreso anamiko. Anume. Nyanta anume. Mibreso anamiko. Trust kan ya logba. Ewiase ni na baby ni yakọ. Obi enu onu obeya chenbo. Wo ye dan wo bekọ. Enu ntia na onu nipa ntem adiniye. Nipa bi onu ma hran too much. Ye onipa bi onu ma ye ma omutumi ni anim se de omote. Onye atumi kakra oba na basa oche hanga. Wapeja oche obi a odo okoko ase na bankuma ba. Wa hran aze Ghana no fire na sase. Ebinom nya tumi anoma dwen na da ne nkwada dwen. Ai ye openi fo bebira. Wo munya tumi wo madwen na da ne nkwada dwen. Wo mo dwen nkwada, wo ye bibia nkwada mu. Enso uyo mo akitu abi no ayo mo. Bia no mo be chimbo. Sana miko. Eye no press asemi dika. Mimi ntabia mitie kwaku ending kusi. Enter nkosi 19th December 2023. Enyumre be ye nonson no na assembly members woma April no woma ebewe no mawe woma be tosumienu no ma tosumienu woma be di nkunim no madi woma mani so be tom wan na tom wan ti se de wabro petition na wadama de achi na hangover sa achi na ati wani so na wani so ado ho wan next time onum sa badwe ho Ebresa namiko. Anume. Ebresa namiko. Okay, me ko asene man so across mensri ni mu. Na ehon so kura me ko so achim mofram. The only name with double F achim mofram. Ehon mu na me ko. Na mofram no ufiti achim oda na wo yese de okọ across so anaguna so do kwantempon so a ye fre baabi asanteman. Wo yese de wo free asanteman kro no mu no. Ye fre baabi mofram junction baabi a mo kire no na ehon mo eni kro no junction. Na afi wa wom afanimfa. Ni fitu onu mukoni na eye butu wonu kwan na enye nyame adom contractor ba so ya na oye adwuma eno no ya assurance assemblyman de ma yen ante bia ne ehun se contractor gusu kri afi contractor na fi site ama kwan ne adwuma contractor no be ye nina no saa kwan no asase na assemblyman a ye ne di hu nkomo saa pen no aye ni babia na nina si a okan ya nche bia contractor ba site no wasan ba oma no so ono aso ne assemblyman ema adihye wo mofram ene ne potem onabo Alhassan Seidu oso osan akobiem na se 4 more for Seidu ana se 8 more for Seidu
form of baby. We form of say do on. Na say afno atwa 4 years. It's 4 years account. Na ade obe no wie. Edika maminda mi yankopon. Na minda more from up into electoral area for you now to ask. Na minda afanema so across of district so ask. Who beside me idea me dey ni no correct. Me brother, ejuma yankopon ni ba me so ma me beto aso me. Me ya ni wie enti me pepe. Omo ma me akwanyo na me san so ko na me ko wie sa ejuma no. Okay. Na say automatic osre adehye wo mo from Apinto electoral area say ebe ni du a wo san toma na mo kwapre no yesen. Se se ya kwapre de ye enan. Ane bi wom. Ana adwuma no be ye den ama wo. Nyame na ye som no. Because wo hodmo a ohu se oye eba wo ma me wo na sa wo ba na wo be ye adwuma pa wa wo fokra wo se ye ba ya wo ni ensira wo no so die hu bi nka ho na ensira no me do enti sa ensira na e wo me so no na ama ni nua no no so aka se mo se mo pe mo sa ba. Okay. No mo be challenge. O si nya o kasa bia wo nyame kire se nyame de oho awode ni nimdie no ode amaye na awode ni nimdie ode amaye no onso odi a unyan ni tumi a unyan as assembly member no eden na watumi dia yama nipa nso di nani ahu no ntu ogidie se o sampri wonsa ebetumi asan ka tumi no. Yo me brother Manuel o bisa me asemo ya na kase ene wadi ka no na bibia ni amede na asema ni yankopon nyame aboa me pa ana me 4 years me bedi as an assembly member no training injuma nyame dia fa me so aba me peso aso no de is uncountable. Me bano na your deputies of development debre but adumu and in for respect humility amedi momu that your man me medical bomu what the respect and humility akabuma nafi abamau innovation the innovation is to participate in your development the Casanyama and Nai boom and I'm the Quasamre. The Quasamre. Many colleague assembly members a cordial. We are the start of the assembly. We know we are cordial. Lincoln, the director for more assembly hall. After Lincoln coordinating director. The Divan Lee Nankoswa, the chief executive. Honorable Alex Inkin. So, omu nyina me omu ye pepepe. San say, we are assembly member. Na wa mbre on ho aso. Amfa wo ho anhye nkofo ntenifo bi ase anase ni bi ase a. Ade bi abebe dia no, yankai wo. Asa say de ma okra, ye papa ko hwe nia obre ne ho aso no bu ade no. Na ye de akoma no. Eti, na me dika ka say me o deficit of development. Me ba ye pe, na me adom ana me de tu ntenifo ani. Hey, there were check compound problem. Yes, also your KG problem. Yeah, now you want to see your global world. Global world, no, so your BBI technology. Your network problem, also your problem. After young blendo, Yankasa human life, one can so. Yes, you also ask them to challenge. And she made the time your way now, but 2 billion. Even now, the Benya on your way now, at the cost of Amaya. Put me in computer with the electricity and a bound peso. And also, with the Tomato, and I'm sorry on 20.
Yakupo Adom, the food me. Anna, yeah, the Mount project and other development near the Babon Person. Yes, me who no mamma body na near fair mount a scale of preference. They had one after the other. And the phone who said no. Near ye canoe and credit, lady can ye for light and bra. Light, a by no crow of me, not me, a summer member. But because of influenza, not me war, the need to the 14th hour tour. I remember now was Nakasapra, no need to light neighbor, but Yakupon Chardia, not meaning to light neighbor. Near Korea, so the Asma, Mr. Ninkobo, Mamma, in for Amania or more from Gumod said, yeah, the light in the day. The bomber mania or Sunday. The bomber mania or Sunday. The bomber our Sunday no around 3 o'clock. And make a trouble to me, bring it to me, light. Any moment, that was 2017. And initially, I started a year contribution, kakakra, but not amount for no any trust to light in the day. I family member now, not no, only. Only innovative skills. But it takes me by then. I'm a community secretary. Me sounds here mechanical politically near police electoral area coordinator. It's not me regular NPP by him. It's a moment to bomb into the woman. Yes, say therefore, I make a some of the young person near the contribution. But they're very young. The life for no another contract and a bar. And when we say are binding our small, we say, I did contract no more, but young in a move so as a senior bomb crack. Make catch them in Benny for no, almost give me 2 numbers okay, or what? Papa, so me customer radio no yama. The need Benny for no at this first thing where you meet you. Not up to 30 minutes. The young answer contract another day. 3 posts with workers about more from community. I go to baby, I am going to be say, I be Chaneja, into the 3 posts per way, you be that day. But the moment I'm mobile, this project started. No, it continues to say, a court end I each to and son. Yamiadum contract and and where she and I'm also a catcher in 21 because nowadays me can say me project I mean yako to one. And I'm over this kids you know so I'm about start here. But I don't know I can say if in train and answer kakra. But at the end of the day, and then yeah me no kasai kids you know contract I know what site or yeah finishing. And also me see one more so maybe me chip compound at home money. Chip compound no. So me di atro me nyam ye nimu bie mu a. Meka say even other municipality eba asane manso across so another atmansa blog na ye wo mu no. Chip compound die ni one more factory ni chip compound a. Yakopon na me beni for some of the mama. Honorable, enye health center mum. Chip compound. Chip compound ya ene sano. Me ba honorable Johnson me ba. Me pa to se wu tie radio ya na titru o asene ma so across men's ni mu a. Challenger honorable Alhassan Sedu more from Apinto Assemblyman A3 say odani ni mpotem. Asene ma so across so ene ni mpotem. Chip compound bi ene ma fetching won mo dia o manya no obetumi aba Facebook live da ho yopo brabe hwebi na wo abrabe se de chip compound mi mom de nyame enu ni konem gin se bi health center sa chip compound ena techicrom for ma prapa ebi mu de entabo masa na me cafe sa wo ka na wo ya de wo de akoma pa na wo so mo nyam ni na wo ma wo nyankopon di wani mu a
ni offer o achieve bi a o be achieve everything some capture compound na so unya access every insider na obaka where the na asame mama na kan no sabi o di astro so unya akwanya o dey I have become the district director of health yeah mami ba previous no be man no contract na dey obaba and I say the district engineer me kase me radio no nyam say enye compounder so uba hono mu wale arasa na esayin fakura nyame de be ma ne se wudi makotene pa na munya sa de we papa so me na me tell me kase radio no nyam that was 2020 me ya some remember 2019 yeah so about 2019 December 2020 November 5th and a cast sort the American nano in Tanya in 19 America not ura a dynamo a 10 unit okay nese adan kradu nese a dynamo economic just say unya hu dan na obeka na dan we obi get out assembly ni na na MP na esi amamo sir woni ti afa project etike no o ti nka say MP and lobby enfamba enti assembly ni MP no emodimbo ana madi da project na bi hono wow omumo ni adwuma honorable George Pami Abuade adwuma pa ono to oye boa ya district de ya nyata mkesoa nti papa ye wie ni ka no so ya ko say ya nya life ya nya te compound de nya referral ya fine so ya permit ano so enye ntelefo mu ayen ya 5 rural we need kind of rural areas and also rural roads and over my contract. I was the last road contractor over the award here. The contractor now, another contractor over the man, the construction firm within the cement. Only the last person over the man. But on also bad side, you know, that was 2022. On also bad side, COVID limit. My brother, so you got a contract the year Juma, not the passion. A year Juma, peak a year Juma. Let me give the contract away. One of the general assemblies I appointed, the DC is now on a born about to say, only contractor or year Juma, no year Juma, say. If I said drains, I'm going to be chrome. If I need a channel to support her. And the Maya dress will be chrome while by Olivia. But COVID and Ukraine war, and the idea, yes, my Ahenkan, at the idea, Sabi, on my idea, Yinanya. menu ka say sadie e contract ne ba site be ye adwuma ba bi o ye tru ya e kwan ne ta so kama eno so ye show e wo Facebook live e kwan ne de e ye fe papa o se mo kwan no akwan bi a e mu enchiachia bebre e na akwa bepo na asane bepo na asane enti o ye kwan no e ma mo kwan no so ye fe pa ti obi a o ti bia betumi ba Facebook live no me se de na kwan ti na enta so papa
na sisie de de oye nyina no ayekwa esan say asanse construction in no who you face ama amount for ezu because you see edu baby a abrabo na ni pankata kwa ye bono edu baby na wanfa oyawo mu anase bibi mu a obafa ne se odi bia ye smooth but obeku ani mu na afenioma ase wo wati enu ti ni asi no ya fa ne se human life kwan no sɛ akɔba ne saa no contractor no bɛsa ba site no obebu sɛ this area na sɛdeɛ na meyɛ no no ɛsɛ bi a me use another technique ne bi yɛ ha no say sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asena bi when there is more rain a ɛnkɔsɛe kwan no ɛno nti nyame ka ne sɛ nyame yɛ adom na yɛn mpanimfoɔ gu so ɛne IMF foɔ mpanimfoɔ ɛkasa na yɛ de kakra ba no this year budget I think every road bia o ma tackle bia no nyame adom a o mbɛhwɛ na o ma yɛ den o ma complete ni wari esemu sɛ yankopɔn adom mɔkra me pan no ɛsan ka ho eti ɛno so nyame bɛyɛ ama yɛn ni wie ne saa yɛmmra yɛn nsuo so ne ba mɔkra no na yɛ wɔ nsuo problem a na ɛwɔ mu ni sɛ yɛwɔ borehole ne ɛyɛ pumping bi enti na ɛyɛ fɔ but periodically na wobɛhwɛ na asɛe na afei ɔman no sila na yɛwɔ ground of zero anasɛ cup wɔnti kɔbaa sɛ mede kɔtoo me mpanimfoɔ anim wɔ assembly na assembly nso ayɛ na ɔmo adwene sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo convert boreholes bi bi into mechanized boreholes yami ntadeɛ mede kɔtoo ɔmo anim mimi electoral area yɛ mmɔkɔm atiso no boreholes na ɛwɔ mu a na memfa nta akyɛ mɔfra me kura 4 atiso kura 1 kokwado kura 1 ɛna trafia sekura bi akuama sekura 2 ɛno nti ɛma ne bɛkɔbaa sɛ na ɔyɛnhwɛ yɛyɛ mechanized so bia na yɛnkɔ baabi a life ɛyɛ ɛwɔ because ɛno yɛbɛyi legislation mpanyinfoɔ de kɔ adwendwen mu na ɔmo maa me three no ɔmo de 2 maa mɔfram na yɛde 1 4 apinto ɛnɛ yɛ a me ne wo kasa yi 3 no 2 ɛyɛ operational 1 ana me wɔ talent the talent that I had no so ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ technical anasɛ bibi but nsuo nankasa na ɔmo tu ɔmo drilling no I said that the ɔmo drilling no ankɔ fam to the level of the water ni yie eti wo pump nsuo na just ebi a 1 2 3 days bɛfɛ na nsuo na asa wɔ ground ɛno so engineer district engineer akasɛ ɔmo de contractor bi ti akra ɛɛba ɔmo bɛba abɛ check ne nyinaa na ɔmo asan so ayɛ dɛn arɛrɛ bien sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma bɛyɛ fine ama yɛ nyinaa. Okay, honorable yɛntwa yɛn nkɔmɔ no so short na yakɔ mo health center no o kyerɛ sɛ yɛn nso yɛ de ani akɔ akɔhu cause yɛba hɔ no mo July 2022 na sɛ deɛ ɛteɛ no na ya plaster but na ɛho na afu ne ɛnyɛ no hwee but sɛ development abam a wɔma yɛ abɔ so apenti ne kama ti aka sɛ wɔn bɛwie no mabam abɛyɛ adwuma yɛba kwan no so ɛkwan no so ogi tum sampa contractor ne yɛ adwuma wasan free site ɛnam sikasɛm nti na ɛno akyi no mpanufo atwɛn ne baa no wɔn ma asan yɛ ntotoɛ sɛ ɔmbɛsan atwɛn aba ana aban bɛnya bibi ama no na watumi asan ba site yɛ ha wa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ akyem mɔfram abɛna ako te sɛ ɔwɔ na mofrɛ no snake palm tree no ɛno bɛyɛ yɛsɛ mu discover no 2002 ɛyɛ adeɛ nso ankɔfo tu kwan fi other countries from Ghana ba bɛhwɛ wɔn bɛhwɛ nso wɔn bɛhwɛ ne free na ɔmokɔ bɛhwɛ ne free na ɔmokɔ enti ama ɔmanfo no esu frɛ sɛsɛsɛ deɛ ɔmo pɛ ɔmo nyanyanka aban bɛ develop place no o adopt na ko develop ɔnom na ingenuity sika kakra ma kro no ɔman no animals no sasɛm nso mu sɛ na wato asɛm moto na mɔn ana afi kra na wo ti san komo yi me brother me stand the what bien
ɔman biara bɛ develop a yɛde tourism ɛka ho ana ɔman no develop na tourism nso yɛ baabi a menka ne sɛ ahɔhoɔ amanfra atitirifoɔ yɛ dɛ ɛba ɛno nti yɛ district yi yɛ mpanimfoɔ ɛtena ase ama ɔmo kaa sɛ no ɛsɛ yɛ tourism site no yɛhwɛ na afei yɛma no yɛpagya no nti sɛ wobɛhwɛ a watenka wɔ akyiri a wotena so a ɛberɛ bi na yɛ papa yɛ asafomanfo ɛsi ɛdan sii hɔ no mu ɔwiee no ɛkɔduu baabi a na aka nneɔma kakra fa oluwa ne yɛ papa alasinkum ɛnso ɛbɛpagya no to another level anaasɛ standard na discovery no ɔmo discover mɔfram saa snake palm no na nokura ne snake palm na ɛwɔ ha no ɛwɔ nneɛma bebree ɛwɔ mu sisi a me ne osi hɔ yɛ a me ne wɔ kasa yi ebi ada na wokɔɔ hɔ nom no wɔanyɛ obi a ɔbɛtumi akyerɛ wo nneɛma mu akɔ akyire abɛ na ada hɔ saa no wowɔ some illness anaasɛ problem bi wokɔtena so na woka w'asɛm kyerɛ no a wobɛkɔ fie within a short period wobɛtɛ na woanya healing ɛno ne yɛ ade a nyame de faa mu kɛkɛ ɛde watenka wɔ akyiri a wotena so a ɛno nti mɛkae m'adwen 2000 and is it 11 2012 mu ɛyɛ education committee education committee in parliament by then honorable Yahoo Subuate and the team plus honorable Koja by Abenoho. That very day, no, now, watenka wɔ akyiri a wotena so a from Wa Mississippi or your papa me no to me cry. That's almost catcher and say, Sahil no wa Benunu. Papa no said that when you cry. Anka obetwa kar abeno ho so obepo anaso de hu na bepro abeno jami cha de papa no ko ya nche de yete so ni sisi na de bi o complain no na mi aye na dom enu tin pe ni wa de apart ngi ni but unti me ye tourism esa abena nkasa watenka wɔ akyiri a ɛyɛ nsɛnkyɛne bi ana etumi bua nipa bua nipa bebre apart from say ama obi sisi aye ne yakɔ no ɛdan biem na wa odi wani hu a wọ́n sẹ́ adé ayé show Facebook live aba akwankwan te sọ ọwọ́ a esim kromi ayẹ ama nipa nya so mfa so. Eti na me kyerɛ wo sɛ ɛyɛ didi na yɛnyɛ wɔ abɛne mu no wonyɛ saa didi no na wo so de didi no kɔ a wo kana wo kɔ fia nyame bɛyɛ ama wo. Na ade ntina aba esim wram na ma akɔ pie so mu si yɛ gyi na di na ne wɔn aka na ade na mo nyɛ mu ndi. Yɛ di obi adi nyame deɛ ɔno ɔyɛ nyame prɛko pɛ but ɔde nneɔma sifa ma ne diifoɔ bebree ɔde asesɛ watenka wɔ akyiri a wotena so a ɛnti wokɔɛ no sɛ wobɛhu sɛ na mpanimfoɔ de snap bɔtɔp ɛwɔ hɔ no mu bebree wokɔ abɔ mpayɛ ma no but ɔnku nipa ma wo ɛno deɛ wɔka kyerɛ na ɔnyɛ ma wo yɛkurom ha abosom yɛ different ɛnti nea meka ne sɛ district no so fa to ɔmo akoma so no na ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ kwan no wie na afei ɔmo wie yɛ kwan no a na ɔmo ɛbɛsiesie ɔhɔ nom so that ofisi baabi no ɔɔba a ɛnkɔyɛ te sɛ nea woka sɛ yɛ kwan yɛ asɛ yɛ o yɛ kwan yɛ ayɛ mɔnkamɔnka o nti ɔnam so a na ɔnim sɛ ɔkɔ akɔbɛsisi baabi a ɔne n'abusua ɛbɛyɛ watenka wɔ akyiri a wotena so a ɛnti district no I think sɛ yɛyɛ ama yɛme yɛ adom na yɛ kwan ɛyɛ mo travel yi a saa tɔre center no so ɛbɛyɛ operational. Okay, yɛbɔ nyame mpaeɛ paa sɛ anamo mu tu afa abehu yi ɛbɛbam ɛsan sɛ abe yɛ abe bi a ɛnwanwa te sɛ de wa wokin adeɛ bi a pen kora wo de gidie hyɛ ma ɛyɛ bibi na abe ɛyɛ nsɛnkyerɛne afin so ɛnwanwa mpatwɔ wa ohu saa bɛ ne da no wa abra Facebook live search Ahenkan 93.3 FM na wa afo ani mienu bra bɛhwɛ sade abɛ no ɛte abɛ oh nyame nsa no nnuama so paati honorable ɛna yɛde yankoma twetwe no besia no mu sei ɛyɛ de sɛ nsɛm a yɛbobɔ so na no wonim na
watu anamon na waka de akosie nso e de akire yen minim se bibi ono obeka twato akire adehye wo Sanka wa mami ta akwanya ifra nka me frau na ka airtime kra na kamato na be na kamata mba ku dia tire mi ntenifo kanina edikan me dami lepa area wa hi ko ni na ate me dikat me bo bogu ko di a adono enti obia akwanya be ba me bo di na ntama mbo di patani enye bo apaye na watenka wa chira otna so so be tie ma no kasa America the bon kroni dia na me jam kroni di mienu bi a mimbo mu di ni bu apanye me wo dotron ku na mata community ku edi kan ekro atim ekua mate ye kura population ya wo hono no edo wo tro na no koroni me ba so ye ta me kan development no me sa esi ento ekua mate yi na ni nyina no enye se na yi mani se de me proposal akoma me mpemifo ekwa ma se fo nya aboto yem no mu ya watenka wa chira otna so se me for me second term the problem I wo kase medical kan ka se ko bia be developer life ekomu pe na development ma start na drive ekwa ma se ye challenge kase wo ya bre community mu ye life your light no so nyame adom ye 200 among and yes is the case ye 200 among me to me BC ni MP ye 200 among yama ECG 24 aba community no severally omobadia me kan on ye ko that you ni wo so say ekwa ma to benya light ye kwa ma to ye light a enyoma bi do boss mechanized borehole any ye road any nyoma nke kiti kaka akadi akaina drive wa kama to bobe huta na say na ye ja alata to be dia watenka wa chira otna so the pro is a trap ya say almost obo light me ye betre almost omo ko ma kuma ntu ni yem say ye ko ma ti esu no ba na trap ya for ana say eje krom so kan ho eje fra part of my letter area. Okay, na say eje kra ne trapia so mu ni light. Omu ni light. But on when you try and say, you say the landscape no dia, na you bet nya and say, you bet more one big transformer. So okay. The best level to community na. Okay. And you dia you 200 more. Me cancel watenka wa chira otna so me come out mana me can on point yami mu ye 200 mo okay me strong me ko biem omo fa mo ni so me so no mo to abane ma me na me nko ni ba nan na ye ko no obi apata nanso ye to abama ni ofa obi ti akopa nkuntu abre na manfo me kata ni pa no to dia na ye honorable alhas and piao generational thinker mengi enen kwa me din dia di nkuntu beba date aye ye mi anu ntuma no so beba be abeto aso eno ni me my agenda nse mo ofie na mo ya duane a mo nya ne mo ye mo nko mo ye ne kase ama owo bi be pie onye bi adi dati senti na wo se enuma ni bobo ni na ma wo no so wo be sha esi road the compound education ni na no enye nne but in the year like 5-10 years to come no wo say hey ampa nipa ni be ye bi by then no na bia na ni wo bi and I'm one of the here no now they are coming to check for me. Okay. Where did you pass? What did you do? Hey, not yet total questions. Mate, you better that to Safro. You better that to Safro no aba. Number one find something and say there to with me home family. Kafra. I campaign no who said that me ground. Okay. Na for you Mate. Mate. Bibia be only Ahenkan FM so the Gamati someone me akonya we Yamima watenka wa chira otna so I will import him na abi
obia mana no so a director ani my for ho ina yami ema mu patent amen amen Asemidika. Trust more Kenya Loba. Edu memenda minko school. Na se manko school a miti asemidika. Eye no presa asemidika. Mimi ndabia mitie kwaku andi kusi. Anka no mei, embresa na miko. Anka no mei, anu mei. Anka no mei, embresa na miko. Ah, get. Obitumi ene ne mpena ehihya wade ade bekene awade a yese oba no afrim obitumi kosu adwuma mfinhya ma akoma nan wagbo no a oba bepon no ho no adana yese wafrim obitumi wie school o ye adwuma kakra na ode ato ne ho masua so ogusu ye adwuma na yese wanya kwanhye wafrim echesa abrabo na ye bo no bia tumi si abribia enu ti de bebo wane se brini abribia oni nipa ntem ebeye timi de bia meka mpenufo na momanya tumi kakra na obu on ma oba na okunkon na beti ochi hanga na okunkon na konson no de ba me ko asem na so biem abena asem na so biem owura Alhassan Sedu assemblyman a wo mo from Apinto kasa no okan wan fansie o se kane mnahye bedwani onumnyafo ya owusu buaten abra na wo parliament oni education committee eba behwe sa abena akwankwo wo mofram no onabo ya owusu buaten former MP waba homa no so akra anopo timinka maachi mejidi se mpomboko de wow na yene assemblyman Mapinto mofram electoral area honorable Alhassan Sedu edin komofa the wonder snake palm tree a ewo achim mofram ya abena akwan so wo no ne kasemu na o say place nkofo behepa nkofo tukwan mpo ebi free am outside Ghana eba behwe sabe Ghana no msi ade nkofo tukwan beheda but won behwe ni free meanwhile ade nso attractive asanke ye no tourist site nkebeboa na so over 2002 a won discover dey wo ma hwe ni free a besi nei ena o che say abra wo ye MP na okọ parliament no odi committee ba behwe abei nokre na say nokre committee ben ena odi on ba behwe sa abei ena den na nka opeso mo ye fa ho yo me ba parliament 2009 Watin kan we we said me work at one na me DM o man yi and I remember you and they call parliament 2009 in the choir no parliament we woman said thing obesina ne kakran Watin kan we tira o tena so any Ghana ha kra no ko be free akwata parliament and pay be free ebi so we ni adwuma ni ya na obetini aye ha adwuma aye o parliament any aban mu nyina oman yeye enti na yeye enye ankran yeye eno ani ni ade ambega mekama oda mantem ha ni Ghana fu nyina oman yeye enti je mu pe am aye ankran yeye dia sika no awabem na manfo bewia onabu mincho no asema okay dia asem no nya adwen oka se MP anabi opeso obe kandini a eyoman yoyo nti ene ebe sa kandini no ane e presa dibre no me no nya adwen cause ye hu sa de no Ghana mprepre ye hu sa de no na me ka uka manu Ghana for no se ya kinya akwa ko ye tika enti obi di sika kapre obeti se 5 matter Watin kan we tira o tena so 5,000 after to get 5 oh baby am radio station no one so no enche kwa na why popular then to obi in school gra dan mu enda enti me o kan so na me ti person ye enti o man ye because said they won come in so America
Denmark near you almost in informed. But it's not say Ghana is buying me. They say senior man standing to I'm on for pay before company. No my year and I don't think. Name me back for no. Then be it. If you are there, they will be pie and your bear, the school bear puppy. The schools where man come on. A bit me a puppy. A diamond. Watching come with you. So what time when you were Brammy still above 400. I'm a person with no more school, no more men, no more yet. No more banner, no one to be better. So, if you start school, I bet the animal education committee school. Wa going to school, you come because young Kobe Mukada. It's your a mini contact in my man, I'm a demand. A Dankantani, catch you a car on this year. That's why my young. So, and the prayer, yes, I don't know. Number education committee, you call me a talk to me. On the bay and penny for no more school. And that time they're not to me. I'm here. Before more damn and someone who may go, I'm going to know or not. Watching come with you. What's nice one? A one moon, I had more young man, or not. I do. And look at one mile for more from me. Every day last time. Although I assembly my Madame for no, Madame for no, or then the background told me. And she all cut out a mono. And she now you protect a whole bear Torres time, one for Fiaman on Nini and Manema. And she the best Tankanama dream is a bedma, there is some Grandmadia or Munima Janny. No more area, I'm not a moon, Kanaka. I almost hear a business in my view. Obi Besa, area or so what you only what you crowd. So if you near you only what you da. Near the or he can be beat out on. Yeah, I'm on from Piazza. Who dying and CCB, who got a Subua Dion. Watching come with you. What's nice one? Who Anna has to anywhere to them. Hey, yeah, find here. A Subua Dion, and I was Yapo, village view on Channel, a friend was Yapo. It's no Miana Medroy, this is assembly, and yet, you see. Now, for Yapo, now for her, KG or a one way, Sebi. Oh, the lorry for our heading. And you do, third one, I'm a person, me banner. And I see all the time, Chicana, whom he has seen at the primary, you know, I'm out for Tatanum, Chairman or Abano Kalala, or the Pamichoka, Kalala, no, no, or he sees in your maybe, or you say, Sam, go good woman, no, Manoma, you got to Abano, and I'm a top of them, no, because you're my woman. Third one, the Bino, and it is watching come with you. What's nice one? Yeah, and put me kind party not yet. And I'm okay, Mako independent. Come on, from who you want me. Mako independent. Pacho, when now, Uchema Bessie, Abena Semneso. May you, sir, Mako independent, and who's one year. And I know you, and I'm on phone here. I'm you, may study. In the year study, you mean yes, sir. The day for yes, Jumana up and down. Make me a Juma on Parao, I had no day, me and a former crowd and go to Juma. Obi the Biban, my across from one, the better my pet Juma. I had no idea back on our mount, across the full moon one. So, watching come with you. What's nice one? I'm a for you, may have my own. You never move, I move you free more. Now, if you catch a man phone here, is any war. And you know, your friends are more from Abba, and you're betting a million years. But me can't sing in joke. What is Taj Mahal in India? Then, but now, Busumi in India. Taj Mahal, and your Obi or he be yere, and will see the moon on which we don't put in. Now, send a dining city near friend, one of the 7 wonders of the world. Me bisa won wo ka tell me say e say no ni ade a mo mfika wo mo ho party into the juma Taj Mahal dana me ko nipa over 100,000 watching come with you. What's nice one? No we mo pie yeah no me be boy na enye ni anke be ti boy ti say gold ni go enu say be ho parliament wo ti say MPB kwa so de me be kokota anya ma se ma bo ni ni go wo tu gold they say gold you to na say o man. Yeah, but why not? Watching come with you. What's nice one? Me board and pay the name for somebody.
It's baby na me say the airport. You be tired, ya met me and say, I'm out for a man and one. Na say abena ye show Facebook live sisi ano utu wana mo na so ya ma enfo na ma kwan Oh na so mo to abano ye di tumi so on za na utumi ye. Okay na honorable Minchwano, what was your plans for this wonder tree? I think I'm wait here what na so na me check na me pese tourist site na e ma bi sika ya me de common fan kam de be ma bi sika na ka omo dia ye nwa ni bi sizeru nwuramu na mo ne enkwan soba bi wo ho a e betimi aye bibika jo obi be sha no asa enkofo omo ne ma otieska ofa ma na yi ye friend time one time okay aduane abia ya Ghana aduane na e si se oba bi ni mu ba mi mo bra me ye so ma bi ni mo aduane no apa pe nu ana me en omo anu wa che ni o tin kwan ni ma na ko I think I'm wait here what na so na ya to ba ma me then my for 2 years I do okay and so mama ya Matias ye na say ya ma 2 minutes akonya ni obiem ampa me no ya adwen pa so ne wa ba no so no so wo da oni opani bia o sia konya so awo na ni so enti na o ba e bi ta then na again why e so obetina e dey enti ne wa ba so no ne o ti so no so fin say ya de ehun hia I think I'm wait here what na so oba ya pina ne na ban na wo so ndiem emienu a wa ko ni yan na ban na wo so me na ma ban so emi so enti na me di wo mu nyina ba e mo nko hwe bibi ni ensia bibi ni emwa na eho no mo so ni o ma eho ho no mo so enti mu e na ye yi ono na ban ho so nu hu e bia onhu se hu hia ani de me green ka bibia because ono na dwen wo ni mu je ma oba parliament oba ben mu no na e bia oye e bia we no tum ono no ehu hia ani ti me bia ma I think I'm wait here what na so yempo de ya twu ben because of the assemblyman no e kan say abri bi mpo abra wo ye MP utu ana mo de committee ba be hwe mu na mo ba village ono ba be hwe no eno na me yes ye ba na so be busa sampa eno kroso utu ana mo bi sa na ekusi sen eno wa kire mama yin parliamentarians 25 education committee and educate a woman say any education committee because my cat say me next school and what them me me better me or that man tell me who watching the open is get dia who want them see who ban here ngwa o mo be ko ti gen here I think I'm wait here what na so nyane e bi bebe 5 and a woman phone by another 10 ebu mi table go fi o tra me ye e se me ye hu aduma de boa o dia de ana amo tete pa Monday. Na say unguta sa position bi ma de na strong bound chain. Send here omo na omo ba. Nti I get that mo amu to bi na mo bi down. So usu gba ti amu pẹ̀lú a mo ko no ho ni e friend say wo ba su hu asem a wo ko no ho no. I think ya. Ani mi pe je. Ye friend say ye ni ba boni ni ametu aye no. Enu ni ade ba so an omo nti ase. Ni ametu aye wo ba meye. Ni ametu aye no ma kan no catch up. I think I'm wait here what na so ona bu ni Minchwano na wo ka bibi o ka no ye ka more from ade na wo cite example bi wo India say last month or so na wo India na okoba bi e fe Taj Mahal nyame adom yakofa sa Taj Mahal ne yakonya ni mfoni ye show Facebook live ne e pese o manyen abakosem kakra fan because wo kan besi wow adina fe pound yes Taj Mahal wo probia friend wo India friend Agra na Taj Mahal no ohin bi ana ni oware no hin no ni ire no oware ma miensa na omu oware on mienu ba ko no ni wo 14th one on your to do 9 all wonu no wu ye ana onu all wonu wu ye no onu ye na dwen say obeye bibi enkai dum bi na e dia ka ni na wawu no ana o see that then see
enipa be empimo drum and odom see sa edan no hono di ne yere ne toye and on nzu wu no onu wu be 40 years nti aduana mu ho ba bi wo bra ne yere na wu and on so mde ne koka ho now edan ne tu ho na me de anya me ko ho na me nim se Taj Mahal ye ba bi a friend saying Muslim folk are wrong saying Muslims no omo kwa sorry me kra o twa say mosque anya mosque ba bi a di defu na tania edan ni city na fe no eno na kemofo fa so a omu di sisi bi ko ni ma on say e say eno bad we no enyo me na ya chinche say ho no ni fe no etin ye wo ni ma no for no big man where maybe is for country back me left omu big man Ghana enti okwa ube hu nipa say opatimi akọ eya Google ube hu nipa omu ko hono mu afibia. Oh yes, you show ni now Facebook live. You show now Facebook live. Ayi all the time obi na eni enyina mekwa enano Taj Mahal we were secondary school or dance secondary school from 2 eni e ma geography teacher baako e friend abosi onya ne ba bi ko there o kan say Taj Mahal one of the 7 wonders of the world. And me na wo mitim so ne baby a ta ne o ma 7 wonders ni be je me hu ni nyina bia ta na mawu ba ma hu mienu Yankopon adawo ma hu mienu e nyina e kwa ne enye free o unu ska na o mo je Debbie $25 nipa ba kubia mo ju $25 na akwohwe nipa funu na akwohwe funu ayi ya friend saying obrecha wo baby I did nipa ke ya did nipa ke enso Yankopon adom ye edua won so we ma ye hwe ne free na ye etua sika we akwohwe funu edua won so Yankopon na ye de 10 no ye hu ba so basa ni nwa ba num honorable say wo sadi wa akwohwe Taj Mahal na wo hwes de empo ewo mo frama no say ya e hwaye tatantan no e ya sign na wo feeli ya me kan say ni nwa ma num Yankopon adawo ma ewiase na Yankopon boy o hanche mo adiosun minim ewiase be o hanche mo adiosun na o hwe se na Yankopon ahyan Ghana fo na ye apetemi nkumi nyanti no ye bra na ha me Hello yeah me was ye tio ona mo bachi ye tio me wie se apetemi nkumi nyanti na ye nkoye ni o de wan wasi man me se apetemi amako na 2 point I know about 70% of the world or hanche mo bi osun me Yankopon de me akọ around baby main time kwa ma trankro be 9 so Ghana ka ho a nkura me ama transo be nfie kaka Ghana ka ho a 9 na mi hu o man bi a Yankopon achian sen Ghana Yankopon said that no dey share wiase nyina mfinfi the great bibi Greenwich Meridian enam tema e be fa mo from kwa no so ko na udu ana wo ufi asene kwa udura bi boy Asanteman David uta Asanteman a town beard mas tinti bi ono asuo so ana asubua before asuo so uti asene na efo uko aprokumase ayi your friends and Greenwich Meridian e be fa tema e be fa prokumase all the time I know that Greenwich Meridian in the TV as soon be and honorable meba Greenwich Meridian line na ewiase ni na tem tu no o se be fa aprokumase ni teba na no hana ka che honorable na se me geography na me geography teacher ene atenwa ye nya hwefiri ho ye ntumi developing nya na obi funu o nya sika sei the mass tintin dia be si hono mu enye ayi for there no enye your friend saying MTN there no enye MTN there no enu na omo dia Maakye Greenwich Meridian no wow Ghana ye na ye wiase tintin
equator no so yet so 4.5 degrees north of the equator. Or maybe anywhere, Yankupon had their same thing, Yankupon the ancient 15, BBT. They are so saying Yankupon or the Encocher, we are seeing in everything. Or to Anna or no, check any of my Ghana, yeah, prayer. I know to have minimum amount. Okay. Then go for my mum will be there in a room. And this send the amount for Bell or Ghana. Let a yet me catch a yammy yam. No, my beauty or my beauty is Finland. And I didn't know. Finland. And Denmark. I'm a coast school before University or Denmark. University of Copenhagen. And they start charging or what? And I didn't know. Apart from a poetry, Dubai and I are corner. And I didn't know. My food Dubai by 5 times. And I didn't know Dubai. Apple. And I attack the tech. And almost that tourism was open. Almost see dying near my name. I don't go for coffee and almost room to get. And I am penny for you. I will be out for dinner home here for Dubai. Oh, honorable me do kasa ye nkomo twetwe ne ba na wi ye no tourism de ade ba kom gidu o mpan sanse ade en won wa bia no onipa ahwa ne wure fi no mpo se o yis kakase atua ahwa de kro eya onwe hu e kire se ade kro no up $25 what you need keke keke $25 enti honorable sanka wo hwa sade the whole West Africa the biggest tree esi empeso a nka oba be ma MP wo so na o ye MP mpo wo so pen esi sa empeso isi na empo entrance ye ma na 3 years mpo ama abubu no wo hwe sa biggest tree na to you ka we dan nke emfanye sa dua we oh so biggest tree the president Kufuor no omu ye rest house wo and omu ye ju antana be wura no o just dance anu apo sa na minim na rest house no na mi hu say ye jumo and dey minim because we be madam for car madam dey oba no on the car say you go wura ho no am hu the bibi ani ho watching kan wa kira etna so okay akure da se papa ne wo me yesua de yakọ Taj Mahal yakọ akohwe history about Taj Mahal obi ne ne yerifun na wa $25 akọ akohwe ena abe akwankwate so wo ewo Ghana yehwe ne free okwa na de kwana nkoto ase na ahwe ne free na okọ ona bo yada ase ye be sheda no adi nko mo nyame nhira we a former member of parliament Emma can say na penso kra na South Brim South yes na Brim South because na your dan asenema so across ni na ebom ena na oye MP nti ye team na nka osan aba e wasenema so across mensi no ena antentam cobas independent and so anyi yo kire say wom ye ya yi ne hwe wonom we ye onumnyafo yaw owusu Boatin onabo yaw owusu Boatin ena menini din sa wo so no me ka mo say ne meni owura ba kon so be kasa opre so be ya assemblyman ewo achim aboabo electoral area ni din ede eb dido na afa no Congo eb dodo na afa no Congo ne say name ni de ono angasa tenasi obebo tabret eden tibir eb tibir eb yeah na say me mbo nti se de ya twere no David omo na omo antwere no last ni yeti ba yete se omo ya no why bi 80 na wanu say enti tibil eb yeah aka Congo on ye ba ko ara nso me so mo ye pa pacho ben microphone yi nye ndi nkomo ko se na abo fo so mu tie o pa sanze wo mu betso mu tie onso vision na odinam de obetumi ayama abo man amoma gina so atwa abama 2023 December 19th so ho ye de ba ko ara nso me so me ho ye pa o so samra ne ye den samra ne nem nan kasa ye Congo yeah na de ne fo Congo wakọ open ana oh there be me ko hope but Congo na ye me krom din ana mo san de frame ho na ufi Congo ai na wa betra Ghana me firi Ghana me firi haya ana su ukrom din sen te say yo kro din okay Congo de hye ade krom ya no ya na ngodi ukọ bokola ya
ofi balga Okay. Kongo Okay. kwa Nangodi ukwa saa etwaso saa koboko Oh wow. And ono mo na ofi abetena aboabo yi. David ho na me papa me free na omo be wu ya wa ha. Oh I see. Ti wo betena aboabo be mfi ahenie. Me fa ne say okay the other kan ma me chia na nan mpanyufo ansa. Okay. Ka me mo ayi ato ma twene on kafra. Yo. The other kan me chia aboabo na konti hi. Ene ne mpanyufo me mama chi. Say anapa we motime mama ba anra another day aboabo na ya fe Sa aden na modwuma mo ya wo se nso to ma kromo ya fumpa wo se kromo ya shishishi wo se anra na mo ya amane sa ampa anra mo ya amane ene minim ho hwe anra de mo ya amane wow nti ya de yama da wanse se de wo mo ya ma ya ho atɔ de ya da wanse anopa we nti akase ankwama wo mo aboabo man nyina se mo nua ba Kongo mo wafa ase Kongo ana wo ofie Ahenkan abuzigi Ahenkan say obedi nkomo kakra tumonim wow yate ena Kongo wache omo awie no me ba me ye interview tew me ba na afi vision ene woni so ade nti apeso be assemblyman aboabo no na odi atudwa why pachayo okay nti gina so ma me ba me ko awma so me ko asenema so across so district assembly me ni F&A committee chairman osanso assemblyman ewo manso Honorable Bernard Entwibo Siakun dodo na fe no Honorable Boja akra wadaroma Maakye me ho ye pa ma ho ode ne te se Yesu Kristo mpabona na ehye na ode kɔ sempaka no yo na we me fa ko enya iso na eza de hobo meeting no me money ye na let's see okay meeting de ya Entwibo Siakun chama huntumi eno de Bernard Entwibo Siakun edimimi dinende ya Entwibo Siakun okay kafra de o treating and de o kanti enti wo de ne ya omomnya Bernard ya Entwibo Siakun yes okay all right not Bo Siakun Bo Siakun Bo Siakun okay yes okay all right mate yen komo ya na montuo fa ade ko hu achimo from edua na eye abena akon ate so wo no nkomodidie mu assemblyman ko bo F&A committee no edin wo mu se eye amoba ho abribia mo behwe na assembly no nso enim se sikasam totoye no mo na mo di hu dwuma na eye amo behwe no krose ya F&A committee no mo kokohwe saa abe won waso no na de nti na eye amokohwe nso a anamon be na mo pese mutu efa ho na anamon nso akosisen yo the edita metia Ahenkan eti efunyira se mama meta akwenye se men kamu asem eni nyina ne se aman pi eni amaya omotini aboa ama ensrahwe ejuma etini aboa oman no oko oman etise Kenya de yenim ne se omo ensrahwe sikankoa no etini emma aban no sika audi year budget and our budget after money about 40% efi ensrahimu enunti na do dan kwaku fado ne na pan enso ediasi omani so se ezo omuti de boa ma ensrahe enso emma oman no esika assembly sika mienu ene ba assembly nsem de dikan eye yefi abemu aye friend say common fund any other donor funds no ya doesn't mean no be here friend say IGF internally generated fund and ben be no panika be say ubo kesira any swaw I don't think obia said there obia o take district nim bia said there said obetimi aboa na ekwan say bi otua to otimi etua e di megira mo video so na ya educate masters no titru ntokua to any to kakra say etimi etua ma assembly meeting gira ne na so say common found on my assembly no yenjimi include no down nemo as say internally generated fund no and etimi erane assembly no eno nti tiza de wo kano ebia na muko hu no enya no nko a eyemie no ba ko so achim more from ba ko achim man kama ni na ne say
your call echo simply because your person a no so can big tree no and so now a thing I generate at your mind. Now big tree no assembly no nananamat ankoya and I Ghana tourism boss. Watching come with you, what can I say? And yes, Obiba the Ribian and Goa, no Oko. No moment says in your other facility, I come. Study a bar, Obiba, Obetini Eddie America, away a district. Nempo, Anomobia, Anabiane, any essay, study a bay, local economy, a boost. And these are almost a power and okay. Yeah, Petan be the first one. You bet me a link with a big tree. Study Obiba big tree no one. You bring a fire, the idea, car beer. I didn't make a snake palm tree. No, I better say, yeah, see, I can't to say, oh, I'm going to young minute, a idea effort. It's not to them. Wow. Hey. Honorable Muna, move to one among. See the word Johnny no nim baby. Na ohwe baby a mo keka kwana mo amu tu fa wunya. Mo hwa mo betumi eni so ade wura mo da simo ni so mo hwa mo nsa beka. Mo betumi aya ma na bedi mu ama obi behwe big tree na oso abena kwankwa no ko hwe no nso ama no so no ma be ya akono te se the big tree netie no. Pacho wa homa no utimu kakra maame a wasame yente okasa ne ye metonka watching come with you, what can I say? Assembly no yes so you gina abayandemu ena Ghana tourism authority almost so dinimba mienzen akabo endi yezo ba ko regular egu edi eme enzen akabo pe kwampa yebetimi alinki edi aka big tree no tadi obi ba yebenya bibia ye afidie betimi za akọ o go other places that this is a cattle na only part of the the other facility and only at the assembly no boy home on say ye ni Ghana tourism board and authority no ebetimi aka bom na etimi aboai je baba so tadi o kan yate yadase papa ni nkranhye ne gidi a wo de kasa asemi ye sre nyame so se anamo amutu ebebem sanse edua no omahwe ni free ache na assembly nso nya sika kakra mfrim na kro nso nya faso mfrim na mfa nkran nkreti adwuma mfa nipa be enum nyensa bi enkofo nso ntumi ton ade na ade ton kosoro ti ye sre mo se muntu anamo pa na mun develop place no kan se hwa mo hwe ne kwa no ya kosoro dodo na yenya faso mfrim yadase enopai mo ora yaw entwi buasiako eye assemblyman wo achema so osanso ye FNA committee chairman ewo aseneman so across district assembly sika sam totoye ena oteso mutu ona mo pa na wo betumi so aye makwaba yaja usi bibia wokode ye dinti na person be assemblyman wa aboabo oh okay medawasi mami kan mami chia me boys ami no mo nam okay o committee ana team no na ebi wa yinfa second ebi wa Pentecost o kan se me chiao azongro otie me ami chiao okay o kan shika team no o mo kan ho wow o kan shi eden o secretary no treasurer onankasa de ono me bibia ono kra na nka ya minister kra ga se me man minister Allah next o kan shi your right man. Yes. Next or your personal aid. Ono no kwanas na ya nam no ya ne nam me say no me ko ntina ya fra me Congo no won say ya hwa no no ete say kro ya soldiers wo ho. Okay. Nti be bia me ne nam bush me kwanas. Next when you den. Aha, ntina ya de atum Congo soldier. And so ba dia akronfo na okromi no mawu. Omo de say kro no ne kan ho de ama kro no wo ho no ho. Obi wo obo krom ha nka onye pa akra akodi ya nka onko bokro no. Boys ni adwuma ni wo no mo. Adwuma ni ho. Anu ntina ma mo yesa no obi kura enya se aduane wo fie o ba kakra o de betu ne bota na o beton pa bo ahye no onibi banko onye job kakra bi ebia wo kwa pre-mention work bi kura wo bi na o de ne kwa na o kwa ya kura na sa kura no on ye de onkom
enti wo ba dan na obetumi aboa be yama saa nkrono nketenkete akwan ye wo mpotema enye saa ne mani na ebetumi afiri wono mo akwan ya sam de eno de me kwan na sam de me ade ahia me first thing ye aboabo ye ni toilet and the toilet aboabo mo tu mo ba ko kwan no mo si eno no ma tu eno ya na wokọ oman na nkasa ni ko Jamaica nso ba ko no ebon pa eno nso ye wono mo eno ya assembly de eno nya oman de anti oman na nkasa toilet nteme se nyame boa na me oboabofo dum me na omoto aba ma me a de ahia me first thing say me ni nanano me di me na be nanano mu na o ma pe asase bia ma na yan ya youth no se ya nkasa ya kretma ya de ya betima ide ahoande ya no na de o ma adwuma kreti na eno no ye nanano mu dia okay so antina se wo ba obeboa ma aboaboman enyomo nkasa toilet ne mo ba omo nkrata asem ne bibia ye aboabo din mu enya assembly din mu debi ba so bia ntumi maje sa toilet ni mfimu nsem debi eno kra na mini nipa we ka kra nka nya kra na omoma ya sase na nya me ya dum na omoma me yiwe ne ba na omoma ya sase ya de to so kra no ya de sawa be kan ho preku bebre wo kroma kra omo shawa kra omo baby omo dwale wo fie kra nya sa nyoma mi no de to so 2 eye dam yesu the year 2000 okay na me so kra no ho no kra no metimi ko sanso no bi na ya de ko pentecost na ya koko kra abobo dam ye ai wow nti nyame ya adom na aboabofo ti ase na omoto aba ma me a sa boala no ye se me mmea nanane mu ene me yini committee fo ya mben nanane mu na omo pe asase wo bibi ma ye na se obedi oni nanano behwa bom pa na sisi oni omo ntem te sen oh sisi ame no mo ye free sa ti aboabo man ne ne mpenifo ni na oni me no mo ye free me buy krampo me kwachia no na se omu na support o obia e support o boys wo hwana o sa Jamaica oh one day Mr. asane osu bia tum life wo awo Ahenkan me chia wo no yere wate wow and na aboabo no say what time for how many years me fani say first na me kwankran me nua no bi wa akra nti me kwa na ba me ba betena san kasa say me nua no say me se me nko be bia me tena baba ye 2009 yeah that's what na ache matena hache okay na apart from enyoma se wo ba obebo ama aboabo ankasa nyom personal toilet a wo document bia ya aboabo din mu ene afi enyoma nkitinkiti bia waka ne den biem na aboabofo nhwe anim se wo ba obetumi aya ama wo mu okay de aka ho biem no ye me maamo mo se me kitab na me wa abobo ya kuafo me wa abobo ya nti enam se ya kua ye adwuma nya o fa nkran kwan nya me se me assembly ma me ntimi nkwaye ka kwan da bi assembly ma nya ka kwan assembly ma nya ka kwan assembly ma de onya hwe bat o do how no etata nkrofo na se ebia ya ebia kwan e wo da ha nka ha ya dia dia ye be me ni bebre se okay o ma hia frɛ assembly ma oh me bai kwan ya da ha tutu pacho dwane kwatu ya MC na omo ye ma ya eno ne medwuma nti me kura me koduru MC ho kura na o se o me ntina ha ntwan no na ne yem ya ne ya kura na se me ntina ha ntwan no to the time obenum ne duro na ne yem ne betora na me di aboabofo ha na to nenim yes obetwan wo obenya brama aboabofo aboabofo na asoma me wo wo yesa wadwuma nsai o dawi na esi oye dan adwuma okay me ye adwuma wa environmental me na me hwe wa dance ye oh okay wow na se te so ba aboabo dia apart from say omo how de beto makoma so baby bia be wurewura ama wo mo no wo gidie se oba adwuma no obetumi aye na me se me ye soja ne dada nti afi na me ba ye o soja nti ba be o soja se me ye soja dada nti afi ya se me ye o soja preko okay wow Congo yes sir na ballot paper no so to so sen patwa meta so number 6 there ya woman adichia na ya so president out no that day na me na medical na mo ye nipa se na mo pre assembly man wa na nipa 7 out of 6 na so last but one na ogide so betumi afam de o me fam so ya ma wudanso wa wudanso 19th December na so wa wuda obesa dinkunim tu ka cha bofo so be dinkunim me di ankasa na so u di ankasa na so betu amokache amatu ni easy kura o ya sure o metu no denti na akasa o se me hwe grants na me hwe me yo na me ya no me nko bia but me fi adwuma ba no mre me ni nam krom e bia somta obehu se me nko me ni nam kwan chen ohu de me
but meninam wano meninam aberwani abrantia mu bi mu nkyɛnkyɛn na ɔyɛ campaign de ahia ha wow ubisa ɔmo de hia eh wow na sɛ ɔmo ha wo hia wo pa pacha nti ubisa no aboafo ha wo ben pa na yɛ common ɔmo de tu anim a ɛha wo ɔmo ha no sɛ no bebre ne yɛ toilet ya mekan na sɛ no de wawie ho asɛm o fa fikyire a ɔmo akyekyere obi dan akyi kura na obi ase ne dan kura anya yɛ we kura na ɔmo kɔ ne negum bebre na saasam na ɛga ɔmo ne so okay toilet asɛm no ehia ɔmo pa ehia ɔmo tu ba obeyi afiri hɔ no mo ɛno de ye nyame bua kura na nana ma ya asase kura na yankasa boys ye bɛyɛ ɔman adwuma ɛyɛ na ɔmo ma asase na sika ni ɔbɛyɛ dan yɛ o ye bɛyɛ mo de mo ho de betu amana no yankasa ye de anasɛ mi ameke o me metuma bɔ pingas correct sa sɛ me pɛ me kuro yi kwa me kuro Rollins ya papa Rollins kura sɛ no na osi gwata mo yi ntina sɛ wo si ayi amena mu tu toilet ma bɔbɔfo anya hwee wow okay nti onipam ni di nkomo yi ɛyɛ Ed ni di na moma no Ed Tibil metwaon Ed Tibil aka Congo ɔse ballot paper no so ɔtɔ so nsia ɔbɛpre assemblyman ɛwɔ akyem aboabo ntia na aboabo man Maakye na mato ama no megiri sɛ aboabo sabi amamene ne amane bia ade bia wɔ sɛ ɔyɛ ɛboa kuro no ɛyie tuo ne saa nneɛma no na wotua me bobushia de bat me o se me bobushia no ontimi mbo ne mienu o se ya me se yanka na okura o se kwasi akwa obo ne bobushia wa dan ontimi san be bo e wa aboabo okay but obinum wa ha omote aboabo ha nso omo bo omo bobushia no wa ha na omo ye wo o town okay ba me no me bo e wa ha no odan ha nyina ye odan ntimi me bo wo ha na me ntimi san me chi nsan kobo wo se ba me bo ne nyina punto dwuma ne e odan adwuma ne ade okay wow owura Tibil ene uni bibi me bie phone lines no ne me tie nsem kakra bobfo ka kiro ena afi so obi wo question bibisa eba patro frebra line so na yenkasa 0201944485 0201944485 ena 0554820910 0554820910 mpatro ya na the headset na hye said bi obi frɛ pe obeti asɛm na nipa no ka no patro odin wantumi anyina so obetumi aba so biem 0201944485 and 0554820910 good morning patro odin baby akasa free me kasa free aboabo yaw aboabo patro yetie obonitew ye tai kongwachi onyele ne ho na vision wona ni so no bigini se bebe mu so ball ane de omla no omla me ginfri aboabo dam ne ho pra na enye kola ye se wuntimi enum su wuntimi no aboabo dam no enti o me improve my amu fili ni pa on ye fili ni papa ye fili Congo papa ada mu fili ni sa den wo hu woni mu ntia wo fili na ante ne hu jai vision na wona ni so no toilet haboabo papa haboabo na sa wo kire ma Congo pani ni po betumi abeboa e wo toilet ne bola no because asamo mine no omo ba beda da ye keke kan se ma ye tuma omo no so bola na wo ho haboabo toilet ne so wo ho no ma haboabo enti aboa asamo mine for na e ba na omo di entro ti Congo beti ya mai okay osi Congo betumi aya amamu ye da se papa nso betumi aba 0201944485 and 0554820910 good morning wantumi anyina so nso betumi aba patro odin baby akasa free hello good morning patro odin baby akasa free friend Bismarck abo adaruma yetie o obi ajo so person can say I be da o ha enko friend sunya na wa he enyuma onabo amukachi ye ya wa se sano e beto abamo hello wentimian hello good morning morning patro din baby akasa free
Anwa yeti wana pay. Na ini ya no mpanyefo bi efi chasi krom ama krom ana ade krom ampa na mitiom amuso mu kan nyina no pre na aitwa ama krom kra de omde mo bo ama krom de mo bo actually they tell me kasa de say omu kwan na kete enya kwan kasa efom kwan mesi efom kwan kraye efom kwan kraye na tima car no so asan fama ni duri to aye enya yi onya portu do manhole na de kwan mu san lake awre ho papa we ne radi moto two type ra o be de radi akọ obebre na aye